Falafalava malo le soifua o talafogo le radio Samoa mo le nei sululu. Na tapunia malava alele i Brussels ma Liège i Belgium ina ua vaai ai fo i le whewa iane o drones na i mina toe tasu ia ia la va au nisi va alele ma poloka i le tu va e se atu o isi va alele. O li poti le tamai le CNN mo ta wai le atulanga, whaeroa i le so upo mai malaiwa alele ua wha afia, na vaia se drone la tāne le malaiwa alele i Brussels, ma tāpuni ai loa le anō fuanga o no tūlanga lava au na munimulita ia, i tūla fono i tūlanga whapea o no ramate i le saunga le mua tangata. Whai maina toi tatala i le lua i tūla munimuriane, ai o se tasi leo malaiwa alele o pito pisi le atunu. Ana toi tāpunia ina ua toi vaia fo i nisi drones, ia mai o mai loa lai le teminei se te mea toi tatala ai. A o whaatalia suenga. O se tasile nei o mata upu wa whaawau peo na adia e mai lea wha i tua le larolangi, lea fo ina tāpunia i le malaiwa lele i Copenhagen, ma Oslo i le maasina o se tema, ai fōringa mai o loo whaawau pea. No ta ue le ripote o lo msanomia e nisi, Lucia, o la tau o loo whaatino ina ia tūlanga. Ua walau saina ia Amerika, ia alofia le uia o laina mū e wha, ina ia whaatuma wina i pere so tanga le rei o atunu e lua, tarua na mai ale whailua inga o na taita i le vai aso tanuai. O Donald Trump, ma Xi Jinping, ma ua taua le CNN o laina e wha o loo whaatatau i ei whaamataranga saina, o le atunu o leo Taiwan, ma ona ia tatau, o whainga whaatemo kalasi, o le tū whaaporokiki, ma lea ia e whaalau tele ai, ma o le whaapapulanga lea mai le ambasa o saina i Amerika o Xi Feng. A o whaiasa na whaamtaranga i le au whai pisi nisi i saina ma Amerika i le vasta nei. Mai mai Feng, o loo lātou whaamoemoe i a uane i kolosi e Amerika leina nei ma tupu ai ma se whaale tonu. E uila o se tasile nei o mata upu a wha umi lava o wheese e iei fina ngalo i saina ma Taiwan, a o loo lipati e le ilo tea le talanoanga Trump a Jinping i le vai aso talua i lea mata upu. Se i vanga nā mata upu tau whiwhata wa inga, le ua iei se marienga i le vā o atunu o lua. Mai Amerika o le sa avema presidente o le atunu i tau sanga wa tuanai o George W. Bush, sa taita ia i lato ua wha o atu wha mai senga, malo whaanga mo le sa avema mua foi masui presidente o le atunu o Dick Cheney, le ana tu malo i le amatanga o le vasa nei na ua valu sulfata usanga o na soi fua. Si la fia le tele o Jenny, le isi sui presidente o Amerika sa malosi lo na tula mai, i le tala whaasoro pito le atunu a meise le teimi re whaasanga tau watu o Amerika, i le au whaatupu whaalawelawe, le War on Terror, a meise le ospainga o Iraq i le luafe malitolu. Sa no Bush i li pote le BBC, o le amana tua pe Dick Cheney, i tala whaasoro pito o Amerika, o ia le isi au nau pito le lei lana fo i tupuanga, te lelo na tomai ma le sila fia i ona tiute, ma sa wha moina i ona tūlai mai. Sa no le isi presidente sa iei o Amerika o Bill Clinton, e ui e tele teimi sa fe ese iei langona ma Cheney, ai e na te wha alolongia lava, ona olona loto nuu, e meise olona soifua au auna. E le o iei se whaamtaranga ua whai ale presidente o iei nei Donald Trump i le tu malo o Cheney, a ua ta ue li poti ro ia sila fia, ma ua whaatino foi tūranga masani le wharepae pe o le sisi wha afa o le tanga vai o le atunu, wha airoa i le wha aloalo i le sa avema sui presidente i tau sanga utua nai. I Australia, lua whale o loa sikaleti, Tobacco Stores i le North Shore i Sydney, ua tāpunia ina ua whaatino ngā yo inga le malo, e tu sa yo ai inga e au na usta ia i tu e ngā pisinisi. O le ministaro soifua malaloina Ryan Park, na ia fola le tau na lei lao whale o loa ia lua i St. Leonard's, ua whai e le whai unga lei lalo le malo si ango le malo, o na olo umsalomia le whatawai o tapaa le whatangaina, e maise o vapes. O lo ta ue whaasisiranga i luma o ia no fuanga, ua tāpuni e whato ato tatala i a whepua i le tausanga fau. Whai maina ave nai e le auso e su e le lata i le wha whio fuala au masikaleti le whatangaina, e maise o vapes ina ua whaatino le lata usai linga. A mai le 9 News wana o se amatanga leo le tau mwhainga ua nofo sauni i eile malo e whaatino, ia whaititia pe ave se aile whaafitau le nei o fuala au whaasaina i le stete e mai se lawa i sini. Whai mai la leo e le ngata i oswa inga o le awhaia i whale o loa whaapea, a o le a te tele fo i whaasalanga o le awhaia e le ngata i tangata tai totasi, a o le au whai pisinisi e maua o soli le tula fono.
Talmulmuli me le atu Mariana, wa yeili poti o loo whainga ruenga fua tangata e le tutongia i le atu Mariana ma ua wha mata uane foi ma se wha le tonu o le ai tau mafa ono o tūranga wa yeili malo tele o Amerika e meisei tūranga o Fesoasoani. Ta ua le Radio New Zealand o le tapunia au nanga i Amerika i le Samoa o ke topa ina ua le pasia le konkeresi au nanga i whaatupea i fuafuanga ia wa lia e ai masa tūlanga e ono o ai le SNAP po le Supplemental Nutrition Assistance Program po le food stamps le e awhia i matunu e pei o le atu Mariana. Tula i mai le tūlanga ina ua whailoa le mtanga rengo whaatoanga Amerika le e wa ia le porkalame wa le eisa tupe whaatupea i le au nanga mo le masina o Novema. Olo ta ua le ripoti se saunoanga mai le whaarurunga o unanga mō tangata, Francine Salas, e whapena te rei lopo o a wheo le ato e a mata i le porkalamere nei o tau mafa, e fesosoani mō nei tangata, a olo o matua e mana o mia e tangata tau mafa mō lato a inga. Pai mai oro soronga le rei pia whaatupenga o porkalame mo le atu Malasala, le Marshall Islands, pei tai le atu Mariana au fiei makuam, o loo i se tūlanga lamatia foi. Tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei aso soifua. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi. O tuipui la COVID sfuriva mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O se tala fia le nei mo i lātolo o mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lātou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lātou vai, morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o 5 tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea na ngalo atu o e lewa ai. Samoa o le penina o te fia I ai.
mai se mataki se momoli atuai lo kua lo faila Samoa matalasi Ia, o te whiwhia lava e whaatalofa, mau whalofa, ia te oele nei fo I vaenga o le amatalia, o le tautua le si ufonga o Samoa I lana pora kalambe, o le malu I fale ina uanganga ifo Faiva o le atunu o po fea le tulangi ma le atunu o lo AI, ia a o le taimi fo I ma le aso, whaatalofa ia te oe ma whaamalo fo I ngā ruenga le lei sa o tau whaatino, mai le tai au ina uanganga ele la. Ia mala usu fo I Samoa, ia la e ka ngunguru wa isi, ia whapena fo I le whanau ia onga. Whatalofa ma le nganga whaloalo ma le nganga fiu tele. Ona ua maua fo I le lao, wa whaia le tua, wa tātou toi whailua I ailu mo le nu, ua ele o tua o le nu. Whailua I fo I pu e o manu, aile o pu e o mala. Sa o whala le lei le tua lo wanga le lei. Tawalunga tuai fo I, ia ma le o nanga le tofa ia fonga bua. Pole te leiga fo I a seu Manu Francis Ioane I le nei a solulu o ngā tutonu ngā le mū o le vaiaso ia e masani e na whaafonga le atunu I nisi o tātou malo ia a o whafonga fo I o le tātou porkalame e turi au pū e le tō te le maise ta mamtina mātua o le atunu ua malo lo pensiona malo lo retire le mamafa e kangwakulukanga le pa o mai ele mea al kokili kango fia kango sa o ila luole lo po fermeri wa kili yo le pumor kanga ya ona I matua na o lo fia ya lato investment ya ale o le na fo ya wa fu e fa tau se fale mole ainga ya le wa nga I mai ya tupu mai e me se fo le fale tua ya emele palamo o ia le o le siampini o le mata upu le na pe a fai o lo e manatu e whaatau mai so fale ia po le whaatau e se atu fo e se fale a o le sa ilinga la o le seleni e whaatino e lo wha moe ia po o le toe whaale leia whao popo nisi vaenga le fale ena ia whaamalia ina lo loto a o le itu I nā tu ilunga o le maketi ia po o se fuafuanga fo I ina ia umiai o na nofo I le nā maota o le hawhia ma maota o le ainga to tele. Ia, leo mafuta mai ia le whaletua ia emele. Ia, o le mua no o atu iei le tātou whaatalofa. Ia, ma le whaawhiloa I foi. Lei ātou severe le ulua I ali I se yuli. Al Harrington tūmat vau le vea e peo na masani iei. Ia, le mai mo mai le atunu. Whaatalofa ia te oi I lou malanga mai ilunga I whaiau ki whinga ma e asiasi mai. I le tātou upenga ta whailangi. Le Facebook page, ia, ma le tātou YouTube channel. Tālofa lava balo le soifua manuia. O le tāo, ia, mele po le tāo, ia, le. Mua, whatalofa ia te oe le whaletua e mele. Balo le soifua manuia, malo fo I le langi matafi. Malo fo I le malanga. O leo, no whalongolongo atu sa e malanga. Ia, haftai le tua, o leo toe seu mai I whanua le whainga malanga. O lo o manuia, ma le leimea uma tālofa lava malo le soifua manuia. Lo fatfai la fionga le ia tau save le nei fiafi manaia ia masalo o le lale I Samoa le o mato o mai ma au mai sei fai sina tato mafanafana I nei au kilani. Ia fa malo at foi soifua manuia la fionga ia fa talo fa foi it's a mama tina ia o fa fenga inga ma faletua le mamalu le tunu o fa fonga mai le nei tula ia malo lava le soifua manuia malo fa tai le tua fa mo sa manuia me o mai lau whainga malanga ia ma whilo ai foi masiu tina ma le tō tele o tātou ainga ia ma le au pamu rai whiwa I solo io e lama mai o le tai au koe lama mai le fiafi foi le po le ia ai le lei fa tai o le mesili wa tau mai I whanua o lo manbia ma vava iatu solo le tino ia o lo ma le lei ma matango fie me uma I le anga le lei o le atua ta se mai I le mata upule o le whaamanino ina o le term lea po o le whaupunga lea I mea lava o le maketi o fale. What is a live deal? And e whawhewhea na ngā ioi ma whaatulanga I le mata upule. Ia, ta ua tele le fasili ona I le vaitaule nei. O le tele o banks o leile miti le
le amount they can do pre-approval. So ona yailili mikia le Reserve Bank e ave banks tasi and all banks e foi e whaatapula ai le amount e mawhaina lato pre-approval ina. Pe a whaapea I laloifo le 2% lau deposits. A whaapea 2% po ilunga lau deposit, there's no restrictions. O le mela le yaile mele tulanga le family bank, only a live deal e mawhai lato na process o le winga o le whamatalanga. Wa umana e taua te lele au mai mua lau au information like your bank statements or income matulanga whapea. So we can have a look at the analysis ma kau determine po o fair yaile tato limiting borrowing capacity ai submitting a bank. So once a tato information le, then I will come back to you and say, okay, basi tato whamatalanga whamamonga lena au mai. I o te masalo o I le vaenga le yele tato limiting power. Ia na mawhai leo na e alu le real estate agent le a sunga Bob, ia po Taralina for you, whichever real estate agent you're comfortable with. Ia na whaile po le ase se whale te mana o e whai sau offer. So once you make an offer, ai o tūlanga lava ia tau e whaamalamalama le malu le tunu, a whai sau offer, you must make sure o ia inga lea, o lea ia inga mua, subject to finance. Ona le approving a le bank le tato application, e le approving for i le bank, le fale lea la a whai lau offer. So when mawhaina whai lau offer within the price range le na avato le tato estimation, umalona whai lau offer, make sure you make it subject to finance, o le mea ta ua lava lea, o le situlanga e whautuaina ia make sure ia inga lea is subject to due diligence po lau loia ina ia whaamalamalanga ma puipuinga mo oe I may say for the bank and the lawyer. So o tūlanga lava ia. So once you've made an offer, you can then send me the sale and purchase agreement. Le wa umana whaiela offer. Ia na ave whaatasi lea ma tatou payslipi ma le tatou application e le bank. Le mela le e mawhaielea le bank o na push our application up the queue o na lewa yeile tatou offer lewa yai, so they call it a live deal o lewa yeile offer lewa whai. So it's not a pre-approval, it's a live deal now o yeile tatou offer ia na ave submit whaatasi le ma tatou payslip ma bank statements and everything else. Malo whaatai tā ua le whaafonga bai le tunu u ia waenga. E te tau na whaamanino ma whaamalmalama. Whaafea la pe a whaapea, e whaafea lo siakia pe o te anga waa. E whaongala o Kiwi Saver, e whaafea na whai o ai o te alu iai. Ia po le agent le te waila o Kiwi Saver, ai pe fia fo i se alfa inga o lau Kiwi Saver e mwhauna o whaongai na mo stipasi. Yeah, tā wut fo I o le fasili o le Kiwi Saver, o le normal lava, o le unga Kiwi Saver e te tau ona e contribute to Kiwi Saver for a minimum of 3 years. Ai tā ua tele lau vili I le company le iei lau Kiwi Saver o your Kiwi Saver provider. O te lo le tele lava le malo le tunu o lai le bank lava lai bank ai lato. O I nā fo I le ele lato Kiwi Saver, but some people it's not. So e tā ua lau vili I le company le e managing a lau Kiwi Saver. Whai ai o leo la e tusa lava pele I whai sau application. But e tā ua lau malamalama, pe fia se au whai o se leni o iai. E whaanganga mo le tatou deposit. So really le Kiwi Saver provider whai o le e wa e amatana e tu le whaatau sau whale mua. E fia maua mai po le ale au whai o le tupe ma whai o na anga waa oe pe e eligible ai oe e afo. E whaonga for your first home deposit. I na whai le e au mai se wha o ninga via email. Yeah. So they're usually pretty quick. On our mail se email ia oe a whaapela e te sau ia te au. Then I'll ask you for that confirmation. O no tūlanga ia mana o mia mai le bank pe e confirm ia lai eligible tātou. O la fo ia confirm mai po le ale le vai ngā tupe lewa o mawhai ana tala mai as part of your deposits. Mana I te le lau e loa I foi. E te tau ona e contribute e lau Kiwi Saver at least tolu tau sanga. Yes. Mo I tātou ma I lātou o le a whātou se whale mo le te mua. O ali
ni me te tauna e ta pena masauni i o duma le temile nei a o le I vala au watu I a te oe mo se teimi te lua tala noa ai ma whasoa I le mana ongo le tangata. Yeah, ta ua fo I o le fasili sa vea. It's good to whapete vili mai. O lawa I nei to mai information, maybe not the full picture, but o lawa I se ata fo ina le pe o le mea mua lava o ai le la ata o whai le application. O te mama tina po o te mama tina mana yalo to ofia. O le mea lona lua, o le ase tato vai ngā tupe o including Kiwi Saver, o savings o tilo iei mo le tato deposit. O le vaenga lona tolu, o ani tato ai tala fu o iei, just a balance, o ani repayment, ia o lesi vaenga e taua tele e o le afoi. O iei ni tato walo mawhanau o laia o onga lava, or if you've got dependents, o ni yalo mawhanau laia o onga lava, this impacts our serviceability. O langa fo e whai le bank le allowance for living expenses, o le mele lai ona mana o mia ia tūlanga whapea. So those are the basic information in Manau So o yeni tato ai tala o la fo le tato income. Just a rough estimation po la le tato hourly rate lai maua. Let's tong ye tato, and do you do a minimum 40 hours a week? So those are the basic po ni mea whaingofia a whape ma whaiona e maua. Then I can give you an indication over the phone. Or most of the time, I will email you ia tātou fasili. Ai le a maia umane tele o paperwork. Tu so fasili whapea te email ia tu ia oi, let me know oi applicants, your income, le tātou deposits, o yeini ai tā lafu, o yeini tātou dependents. Those are the basic 5 things. Ia na o loile, po already tātou e whaise tātou application, ai po lea fo I le whaasolonga, what's the next step from there? O le fwela wa tali lai le tūlanga le na some of the tips are whai o na whai loa I a inga ia a ole I tāpena fo le whai le application mo le whatawino le whale. Ia, ma lo whaftai, a whapea la o le tamā po le tina lea ua mafo whau nei. O le a whatau e se atu ia le lātou whale. Whataula I lātou afan I le whanau lava le toina mo le olu matua ia. E ma whaiuna e fisosoni I le transaction le fo lele ai whawhia fo ina whatino lea mawhtanga ma le whilo inga o le whewhataua inga lea. Yeah, tā ua te lele fasili lau whiunga sa bea ona e nei tūlanga whapea lea. I'm working with some of our families I le teimi nei ona ele I malama la tau e mawhaiuna whaise private sale whapea. Ia na o leo si ainga lea se whataita inga abele whale e whatau le agent, a different agent, not our Samoan agents. Ia, na whalongolongo loa lea le tāpō kalame sa vea le tūlanga lea. Ia na vili mai lole se tinale. Ia o latu lau mātou talano whatu. E mawhaiuna whai between yourself. Ia ma walo mau whanau. You don't have to sell it out in the marketplace. Provided e le tātou legal advice, ia mai sue malamalama tina I lana ia tsau, e mwhai fo iona malamalama ta maiti what are the risks and the benefits. So yes, o le tali le fasili, e mawhai iona ofso soani wai mawhai leo na whai le whaataunga privately, we call it a private sale. So just between mum and dad, e sell off I lana whanau, and then we do it based on the value le estimate mai ele marketi le teimile nei. So that's what o inala e mawai le tau whailo inga malelo ia, o agree o tau le value le based on the estimating value on le marketi le teimile nei. So yes, I can help with that if so soani a maile mo kesi under the poai alo mo whanau le la tu ele mo kesi, so they can sell it from mum and dad to the children, provided we've got legal advice. Ia mwhaile ona o whaamala maning ina le feu ia inga o application ia, ma le feu ia inga o seleni ia, make sure mum and dad still benefit out of the whole transaction. Malo, whaftaitele lava mo le tā whataldoanga fōi. O whawhonga mamai mo mai le atunu, a vale sau peni ma se pepa. E tusi le eile numera ale whaletua ia e mele, palamo le na olo I lungo le tātou screen, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o.
olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia nau e whaafonga mai. Te le la le teimi mwhaiona e vala au ia emele. Ia, ma whaavanga se teimi whaile le e umio na talanua ma whaamalama nisi vaenga. Emele, whaateitele ia te ole whaletua. Ia mo le tulanga whaile whaamalama ina o le tā mata upu. Ia anga le leile tua le leia fiafi ma malolonga foi o le anga i atu iai, ma saunga le mu, ia o le saunoanga mulmuri mai lau fionga le whaletua. Ia whakteitele lava le ato wamule nei foi tala noanga ia o ngā lava le tāpō kalame o no le lava iai le mamalu le tunu ia o mawhai ona whasilisili mai ia tūlanga ese so ia pe ona whai atu le fionga sa vea iai lava se me fia fasili ai fia wha malama atili. Whai lava na vili mai le olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o, pe emaili mai fo i emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia soifua ia ma ia manuia ia malolongo le fiafi. Whaateitele lava whaasoifua ia, tulmatai fo i le nāwa yaso mua o le ato e maua i fo i seisi awanoa. Ia tā te toi whaasoa ai mole te nei whaasoifua ia ma ia manuia. Ia le nā Samoa tāwalunga atua i le talanoanga fo i Malaysia tātou malo o le whafonga o le tātou Polokalame le whaletua e mele palamo ia malana telefoni le nā olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o wha maala malama atiri ia te oe ia le tūlanga o fiu tā inga i le whaia o le loan mai le bank. E te le popole e alu lava e mele e whaafsotai ia le whaletupe e tala whea ngai le leima oe ia matali atu ai o mana onga. Ia ai maise o le tele ofisili ma fai ona sosoani ai tali ma fa malama o le ua lus football fitu minute o te ai ia le tu live fa ai se e mai lo fo i malesa o le si fo i fofonga o le tātou Polokalame le uso masani le sunga ia Matt Luatua ia mai le tātou fa la paputonga o le company o lo fe ngai ma meo mata upu tau insurance life insurance trauma insurance o uma isi tu anga insure le advice for life fatalo fatu la sunga mat ma lo le soifua munduia fa tai le tu o te mai lo soifua ia o tato e feilwa i fo ile dei asolulu le lofa maleanga le lei o le tu alo va ia tu ete ata pe ise me mane ia fo le o e tuli matai ia po le vai lua ina o le tolu sfulma le 5 miliona o le loto le la tau e fai le fia nani talo fala malo se vua sei vai malo se vua manguia fionga savea can you hear me leo la ngona le yatu oi ba ngai o facing le kilo lo volume lo speaker na o moa malo Faftai lava mule avanoa malo lava le swifu manguia malo lava lo fionga ia malo faftai fo i mole taimi ua fa avanoa mai ia se tala fo i isi vaenga ta ua telo le mata upu o mene o insure o le tapenanga o whaia i le taimi o le malo si wa tātou te leiloa me tupu a fia oe ia e whawhia ia si au whanau ma le tolua ma le ainga na ha mailo vai aso oi manguia facing a busy fo inga aso manga e fo le la makango fie me le la vi ele tua for appointments had a couple of appointments by aso ngai ke le for reports I'm trying to write up for this week as well so faftai lava mo swangi severe for mako course anga ngafi insurance company le Astron go for Gagaifo for part 2 ia manguia me uma faftai lava malo faftai i le taua na wa bol malosi e tele ngā ruenga le lei e mawhai o le whaatino maua i le fifia i le whaatino ino ngā ruenga now e whawhewhea ona e tawana wina i se lua whaatala noanga fo i le ma le client e fōulu tangata lea in other words why do I need to why do you need to preposition anybody or your client over the telephone. Ma FCC tau so mo lavo le disclaimer o le information only ele se advice mia se advice ia vidi mai lo ke fongi o le olu fitu valu tolu iva tasi fitu tasi fa e faiska ko appointment ke la ko vai o ko
to go over my advice process, but today all the information only. Very taua. So masangi umalol poko lambele vili melo ke fongi so people ring me and then I ring them back. Me taua if I mumua. O le winga o le preposition. I just asked some facilities, a facility mua so in Mamalme ke alwe masangi ke alu South Auckland ke leo clients live South Auckland. But before I go in and book the appointment ke alu vailako, I just asked him if vavea questions facility over the phone mua. Well, facility mua if you go sanga because makaulia for le insurance le life insurance e ngaka le fikus go sanga. Fa mai le customer o fiku lima. Pe valu se fulu ia ele mafainga fai se swangi I can't help you but one may apply o le funeral insurance pa ngaka fo le valu se fulu le si fisili ke fisili ai e ngi ngase o le kwa ko ngase le ia o le ve ai o if my client le suka avel fola au le diabetes pe le koko maulunga avel fola au pe le cholesterol avel fola au o koe ngā mai common. Kere ka ko client Samoa, they have those mais, but it's okay if I e mawhaianga na qualify ko lia koe ngā mai ngā. But a mai le client ngā ila o heart attack ngai le masingo ke ngā walu whanmai whare open heart surgery, ele mawhainga face me, it's too high risk. But for my little client, I had a stroke in beginning of the year, ngā fellow stroke. Pero cancer. So o mai those three koe ngā mai ngā o le cancer, o le mai whaku, heart attack, ma le stroke. Fa mai le client ngā diagnose la ko baia I le kausanga ngai. Pule apu le kausanga ngai, pule kausanga o kea. Mea kasi is high risk. There's a good chance ele mawhainga so they have to wait. That's why it's very taua I ask those facilities I kelfongi before ke ialu e vailako because I don't want to waste my moloko kemi ke lako e lako fale I ka mai lako fale rei mai then me melo kemi waste their time as well. So very taua I pre-position on the telephone first. Age ko sanga o lako nga ngase o I malesi me fo I ula me whapenga. And then I get a good indication, I can see them, Billy, I can't. So, very taua. So, that preposition determines the outcome o le tūlanga taua tele. As if e malo taimi. Ai mawhaiva na tūna tua ia le whautuanga fo le sesi mea like na le life insurance, po le funeral insurance. Po le funeral insurance, yes. Very taua. O le ale tāua tele o le mele o le private life insurance or health insurance. Very taua. Makauri fo I ngusila. Mai se kungu. We have the free medical health cover. Public health system I whalmai. E free for mai, e free foi. Vanga lexic sengi, or resident. So everything's free. Bawan me, umi whakali. It's a long wait. And get off oi kolma singale off work le mafanga fo inunga benga ale whakali al whalmai, le whakali al formai, be whakali specialist. If I sing a level weight. So if I like ulo kulanga lo kongi, so then you probably have to mawai. Ilong benga, alul ping fiki, kinga inga o ko mane ainga because wuli mafanga fanga benga. So the private health insurance, because affording le insurance le. Because if I think on ile life insurance le private health insurance, well meta will melia, ele se wait, ele se faka. Straight away, elu the private hospital, straight away, ferka okonga, straight away, for a specialist, kokongi me konka, but kokongi mal insurance company. If you can afford this insurance, very taua. Very taua. Le se no for le fatal tali ile leina wa tele le waiting list tele le waiting list it may say I okilangi ale waiting list. So it's a private health insurance vanganga you can afford it. I recommend have this one because they cover for okameki cover lo ainga mo okameki for you. So very taua, it's very good for kaoko surgery specialist diagnostics me fapenga
Malo, whawhitai. Tā ua tele. O le life insurance lea o whainele policy, whamata o lono winga a whape o te malanga I lea tunu upo sesi a tunu o le lalulangi e mawhai o na kawai oe a whalawelawe tupu whawho se I a tunu ese ai te leo iai tono le mea sa ea. Le te nofo ai? E mawhai. Me tā hoa le le silifia, e kere kako le silifia le melea. Ele not only e kawa ngusila, ai kawa overseas. Alu e ka whao Amerika, pe alu ka whao Samoa, pe alu e asilo ainga e Australia, e kawa worldwide. Ke kupu se whale kongi o whalaverave o. E kawa, because ale aise life insurance, ai a maliu oi o Amerika, ia ele mawhainga ko fo I mai o ele valele. Because we maliu, you know, you passed away. If you know, the airline, sorry, looking o America. So you have to have life insurance. Ele life insurance, din e mawhainga ko fo I mai looking o le valele, overseas. E luas fulu wa wheka la le kaul menga. So heaps of people le mawhainga falling and menga, because luas fulu wa wheka la ko fo I mai oe. Yeah. E sirenga, whailele funeral service I some America or Australia. Yeah. So a very taua life insurance, because not only a cover all so a cover overseas kupus whalavalave to bring you back to New Zealand. It's very taua. Manko for life insurance pay out when maliu. Pays out to your family. Kupus maliu pays to your ainga. Kongi e kalafu, kongi the funeral, kongi mo kesi, so se mea, the money is paid to your wainga. Very taua, because ele lo ka kou kemi e kupuere wharavarawe. We don't know. Only ele tua e kaka e silifia melea. So for us, we just don't know. So very taua, awole wait, awole whakali, ke kupu se, ke maure cancer, pe kupu se mai whaku, pe kupu se stroke, too late. Whaile life insurance before e mawangi ko inga ngasi lea, very taua, malo, whaptai tele lava. O le whafoka mai o le atunuu, o le sunga ia mat, o le tangata tau na tala noa iai. O le para ai o mata upu ne, o mata upu tau o tuso o leu o ta pena mo le lumanai. Mata pena fo o no le alofa. I le ainga, o le tolua, ma le whanau. O le telefoni le nal sunga ia mat, o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha, naulo lunga tātou screen, vana se pedi ma se pepa, tusi wha lei, ma wha mau le lei ai, ina ia, pala au ia mat, ia ma face appointment, tau te tala noa ai ma wha soa. Tatala noa le vanga manubule le trauma cover, po le trauma insurance, ma whai ona cover ai fo I malau whanau pe atupu sa wha la vei tabaiti, ai fia, e le ala te le po le a fo le tau o le vai. Kinga inga, e whaasio vanga ngai you atua. To liced ropes, jawaso, meningitis, pain after smoke straight away le moa. Kusai venga be si moa. Menga tau le trauma, because ele fa kali to one mo lo kupele ai after 2 weeks mo lo kupelo penka ke mo ngi ko nga ma ia. Manku for I makori for ile cancer o le number claim in New Zealand. All the different cancers. O le second, o le heart disease, third, o le stroke. So it's very taua avele trauma cover. Take the trauma cover. So the life insurance makori for ile ko kongi se longa e maliu. But o le trauma. So if fua oe alai mai oe mai straight away mo I depends as long as I can kaulia it for you with the insurance companies, ale kele for yo ngase should be kaulia. So kamaiki. Wanganga they under 21 years old, ale ngofo fale maoko, you're dependent. They take a maiki free. Ele kokongi se mea. So they are free cover up to 50,000 limas fulu afekala. E cover yo fa ngau ke umawa mai e o fa ngau ele mawa oi mai.
But it's up to your policy. Mai lolo whangau mai ia, e maua oe kupe, 5 afe. So, very tau e ma, ngai cover, free cover for children, kamaiki, living with you as dependents. Living a lo kala rea. So, very tau e trauma cover, vili mai au, olo fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa, books kaku appointment, I'll come out and see you. Manku fo ilo service e free. Ele kongi, I don't charge you anything, free. Ngali puki an me whainga. And then, we can talk. And it's very important, very taua. Malo. Malo. Whawhitai tele lava ia toe le uso bata esel mana ia lama le lei lau whionga. I le tūlanga o mata upu nei tau insurance. Ia, nai whalongolongo mai le tunu. Wa lato I loa le lei a fo e wai le sisi na te malama I le taimi la paole me e o mamea ia fa la fa vita o paole le lo po la le taimi o ia mo le telefone inga fai for loan kinga inga lu apply for loans as well, so taua te life insurance le na le telefone le sunga a mat lu atua o lu fitu valu tol wiva tasi fitu tasi fa te telemat ia manuia tele lo ua fiafi a me se fo inisi clients o lea e aluma mau e tau te tala noa ma whaasoa. Ia, upu muli mai I lau sunga I le fonga le tātou polkalame. Tai lau sa vea moli atu le whaftai ma le whaamalo lo tau pa ia ma le malu Samoa lo tau whaafonga I lo polkalame le ne aso. Ma lo le whaftai, ma lo le nsai, ma lo le tapuai. Whaamanuele e tua tiuti ma Faiva I le ne aso. Ia, gauda to Samoa, Gauda to Samoa. Ia, ma lau whaftai wa mai atu lau whailo ofo le to Samoa. Kalo sia mos malo. Ia, whaftai. Ia, manuia le a whaiunga le vai aso, tāwhenua I le vai aso fau, a he whaasoi fuai o mol tem nei. Ia, la, le lua umana, le ua whaile kapua I ngā le to Samoa, le sunga ia matulu atua le I tai lava. Ai, ala ka kou I Samoa, koso le leia ele a fo ele acting commissioner of police ele le kau filimo o le mele whainga ka ko me o sa vali ia wanga ko la vale mar ko malo vali na la ua au mai lo ele ai o le mari la le mea a se manua vai le toe o toe tilo lo le Ordinance Act, the Police Ordinance Act 1961 o lo sawo le parade o le parade o le sa vali le awala. Ele o sa el parade le fa a vehicle crossing the road. Ele na fa malama ya auto le o fa mai lo mal komsina. Ia o sa vali o lo ku ka vale o sa vali o ka ele mo ta uti o mari lo ka ngale la. Tato o le vai foi le pesele. Ya fo mai fa wa le fa ta lo fa le tu.
Le nā, tō I waili ma le pese le nā tu mai fafo ai toi fo I lauanga nu. Alu ese nei, ia. Ia, whaatalofa ia te oe, ua whaawau le nei fo I awa uli o le o ngā te tonu o le nei vai aso. Ia, le aso lima o November lua whenua sifurma le lima, toi fitu minu te tāle I tu lai lima. After le tua, o lo o maua le avanoa tātou te wheiloa, iai malau lua whasina whai. Atalofa ai le pa ia mawalunga o le tātou tunu uilona tāwhatolu. Wā ia pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo ma mamalu wha le nganu, wha le tunu. Ia ai ia mawalunga se vi inga o le tua.
Awa ana au na tutofi ma le pai sino le tala le lei le ainga sa le vi tawhai fio le lalulangi. Ia matapua inga e fia. Patalofa le a fionga le li parimia ma le faletua. Le fionga Honourable Prime Minister of Samoa, the Honourable Lauli le Maria Toa, le uatea palota i vau Fosi Schmidt, le faletua ia tupea le dofa alo ma le ainga lii, ia ma utau o lo li poida. Le saunga le mu o le tātou te tai ma le tamao le atunu ia a o wha o pe ailo na saa ia au kiladi New Zealand nei ia ono le sailinga ngase sailinga tongfitinga ma le sailinga matangi ia ina ia toe wha fo iai ia le malosi ia ma toe tali wai le uto e tiu te ma Faiva masani o lo wha tali ma nofo talo ai le atunu o he kalesia o lo na fio anga ma ainga e fia le tu malo ai maise le pale mene ma le kapeneta ia o lo o whaamuli mai i lo tātou atunu i lau whanua o le atunu pele i Samoa. Whatalo whaapitoa tabab tina mātutua alo le soifu manuia whaaftai fo i tatalo ia maafe mai ai ma whaamanuia mai le au whainga ruenga ia maise fo le pulenga o le nei tautua ma le nei au nanga. Ia, mai se mai le asunga fua si yo o i le si fo i asu sa, ia. Ma lo le se fua manuia. Fale o tangata mātutua, ma o tangase ngase, ia po fea lava. Le malu o lo o tausi ai le tabama le tina matua. One ngalo ia o tau. So se ainga e eise tama matua po se matua tausi, o ainga wha manuia ina ainga na. Ia aile ilo, awa o ina, o lo iai le sosia tele o lo puna ai le hata mai wha anamua ia ele ngata ina o tala o ngafa o ainga o langi soifua ma mea sinana a le tanu le tanu ma i le mele no fuelo matua ma le toina ai ono i tātou te le iloa vane mai ia le to mai le na e tā ua le teimi atol nai te nofo ma e palafu solo i au tafo to ina ma le matua ai te le alu e fai le se fe au lomi vai tu i le patua selu le lau au le lo matua ia ma fai ai fesili ai le bea ma le bea lo to ainga e te mau ai le malama o to tupulanga te lavau wali mta mai tai ia ma le si la bea ta ua le melena ele le i ma lau fa Samoa so sonia ia te oi launga ngana ia o tolu le whanau ia ai mwese foi o se ngai o inga le lei lea e mawhai eo na whaatala noa ta mam tina mātutua i to tonu o maota malawa o malatou lava ainga ma whaataitai e pēr i lona mawhau ina ia manatua mea manatua o tau fōlinga manatua o tau ingoa manatua ia ami o ngafo yo to kasi ale va il ko ngo mai o si o kali o lami le ami o fa ve ale sai le to ina sa ma felo ia le la ina New Lynn shopping mall ami atu a fa yo e fa fonga mai ia alo va tai le tapu mai va tai fo i mo le fa felo i le nei a o le ia ma va militala al toina miatu te sila fio sa via fio tau sanga o tau muri au porkala menalo u ata a o le fa to ata filo i le ma fa talo fa le nei fo ia wauli ia o le nganga fi le na fa tai talo fa tai tapu mai fa pena u ma le to tele o tamam tina matu fa militala amiatu e ke akalo ia o aka e elo mo se to lum se fa na sa vol por kala me papa e aka mo fi ai fa talo fel te mam tua au mo ave ia fa pe fo ile tina ia au ona mo le fa nau ia ma le ai ngali i le pitanu u le Russell Road i Manurewa ia mo to umalava tamam tina matua o tato masani voi ia mai se fo ia tu asina ia le maftanga tatou ia o le faliu le la o faliu le la
le o lo o te ia ele tofa ia tili ai Edwin Puni tofi lau Esther tofi lau ia ma uto uba lava o lo o fia le Asa Foundation le o lo fa mau popoina ia le totele o nai te mamtina matua le ana fa manuina e le tātou sitseni fo le ana tātou fi na wai nei ania aftai i le wha mau popoida o nai te mamtina matua o pula la ngoto fo ilo la tau soifua ai olo o iai ava noa e mwhai ilo whilo i atu isi ta mama isi tina matua ia mamo wai le ava noa e wha soa ai ia wha pela fo i o le tūlanga o le whaia o nai ta alonga o le pele ia wha pela fo i o le mu ia ma komingo ia ma whai tau mawhtanga ma mea ua wha pela so tai ai nai ta matina matua feo soi le pasi alul ki enga le loi ia kilangi i le talafatai feo soi le va o i wai hek wai le tele o me masani o na nga i ai fa fifi ai nai ta mamtina matua i le nei vai teibi ina ua toe taulu umai wa maua le fa mnianga o le citizen ia le lava lo fa ia tatu fi na ngende ia maua le full pension mo le teibi nei ia na se vaenga le na lo mo watu no ta mo fainga foi ma tatu fi donga lo foi nei man matanga wenga o le social development po le social welfare e mo watu ele me ta le emergency benefit ia ele va le tolu se la val fulu anga ele fa se la lu se fulu ta la ele vai aso at least it's something ai ta tio mai pele fi na nga le tatu te fi na uma tu lava e le matanga wenga o le social development department ia ma le latou fo i minister ina ia vave o na whaamatu umai ia le tūlanga o le whaamrianga le na o le full pensiona ia ona o mai leo le whaatalofa ma le whaafilua ia te utou uso matua whaafine a pea fo i ta mamtina o paanga tōtino a le siufongo Samoa e maise le ngā Gagaifo Faiva ia mo le tātou Polokalame o le tāno awa i le astonai e te maua i le sao ia whatalo whatu ia te uto uma o lo uanga i mailunga le tua whawhine ia Fuatino Josefa talo Fuatino moi o lo manuia ia le tātou te mamatua le whionga ia masoi matui mawalunga ia whapea foi o lo maua le malosi e le uso ia vaisingano talo whalawali vaisingano ma le tamo foleni le tua fine ia Aerolini malo le soifo manuia whaftaile ma futa mai seu manu talo whalawa ia whapea foi ia whafawina tānielu talo whalawa tangata le i mua mai lunga i le tātou apio folinga ia ma le tātou YouTube channel please share our program and leave me a comment whatalo whapitoe le uso tau sili tua i malo le soifo manuia le fo ia wauli whamulmoen ia o lo o manuia oe na no fa ngale ta swa ulna na lotu malofal tua ia ana ngol o le swa u manongi o le olive mai Israel ia awa te ai le tinga Mitzi Soli talo falava watching you Seville from Palmdale in California, the United States. O Colonel Leo Tango Yai, po Tangwai, Baloli, so for Maria, watching you from Seattle, Washington. My Lord, I do my maul me wa matana my yeli or the totele. Yeah, I'll find out now. Totele la America o stadium. Yanga in my lunga. Aso uba, ono aso le vayaso. Ya fatalo favo ile to my tai. Colleen Torrea, alole so for Maria. J. Moores, al sunga ya e sau mai Sydney, Australia. Tai ele tai ya misi voice nei to ina ilunga. O le Polokalame aso uma. Family atu le tua e sau, malole so for Maria. Oile. O so eina matautia, talo falava. Talo felo uso pele, so alo setu mua. Congratulations on your wife becoming a board member
of mangele en o tāhuhu, ia, aftai wa maua le avanoa e mawhaiona fesosoni I mea whaia le tū mā lo. Pa talofa Angel Nathaniel, talofa lava mā lolo si fumanuia, o whea lea e whamai, ia, sa vea, whatasi atu lea nganga pa ia te oe, ia whātai tele lava. O Sa Asiata, talofa mā lolo si fumanuia, whātai le mafuta mai, ia o isi ngoi o kewa ku, o tau te no me ele ngō le siri le vava etu e. Whamai, ala e mafuta mai nā, o le fitu o fitu iwa o no walu, mai I nā ele pitanu o Tara. Ia, malo, whaftai le mafuta mai, I le au o langa. Le sunga e Ropati, Jericho Ropati, malo le soifu manuia. Ia vai, whatalo whafo I le au palau vale, malau whai upusa. Langa e a mea whapenga e o ao mai kifa mai meo ki Apollo I kako ami. Ia rena, au mata ana lela. E le tūlanga o le whaatala no ina le au tūstala ma le au whaasalau. Ia le fionga I le Acting Police Commissioner. Ia o le te tai leo o le matanga aluenga. Le tu mau lo ia I le fionga ia whamasanga le a taua a Samoa. Mani ia lava. I lau titilo, I was very impressed. I lau wawa I atu I le tamo le ainga I le tai. Ae, e ata mai tele. Le lei le wha Samoa. Lana ngana fo I le vana no fo. Ia ka o koi fo le simili a simea. O le matua le lei a o le ngangu al koinga. A malo atoli ia whamasanga. Lau sunga le lei a taua. Ia, mo le tainga o le tātou matanga luenga o leo. Ma le manino fo'i o lau sao noanga e tusai. Ia, manisi o suinga ua iai o le whanto a lua tolu vai aso. Ia, talua na se e mai le Acting Police Commissioner. E le nā fo'i tofinga. Ai, ina waf sitting ia. O le sao noanga a le ia taua. Ua iai suinga. Suinga ia na whainei. O le toe fetu una I fo I lea o le au whainga ruenga o leo e isi sai tonu o le traffic ma ua na vaenga o fo I leo tapale afi ua sidia le tai 5 ono se fulu tausanga o iai le matanga ruenga lea o lana winga la na pauala leo le tamai e malama lama iai maanga vaa iai na o tu la fono o whela ua inga ma tapale afi E lei amasona malama o iai I le CIP ia po le vaenga o le au suesue. E fo isi vaenga na o iai le Cybercrime Unit. O suesuenga whaanga I le tena kolosi ia po le tulanga fo I leo le Cybercrime Unit le na whatu nei e le vaenga Australia. Le Australian Federal Police. Suesue ai ia mea nei o meo forensic ia ma mea fo I o soli ngā tula fono e whaia I lunga o meo o penga ta whailangi. Pe voi la o mea I o telefoni ma tulanga whapena o le e maua le leia. Maua le leia po oile na e vili ai, ala alta mina vili ai. Ia mana tuala e maua fo I le telefoni. Le no foanga na e tu ai I le taimina tupu ai se whalavlaki. Ala na o te pese atu ai pea, ma pese atu ai pea. Le ala le awalo le awhao ngā i o tau leo I o umana whai training e leo le wheterale mai au se tānia. Now you have a cybercrime unit been set up by the Australian Federal Police. Why not use it now? Whao ngā whale. Tele I o kilipi na wa uma na lafo atu. Tanga I masilisila le lei iai. Le ai se AI o lo whai ai ina, po le artificial intelligence I mea I wa lafu atu. Ina ia silasila iai leo. Upu, ngutu, mata o tangata ia latu te whaaleanga I le malo ai maise. Nā mata mai lava I le tele o tausanga leo tuna I atu. Lea lava e wha maa popo videos. Ma lafu atu la I le matanga luenga lea. The Police Cybercrime Unit.
I mea le ngari ina le o Mr. and Mrs. Tongatuki sai ama mea mai le Tongatuki. Whapea ata ita. Ai longa o se ingoa moni leo le. Ai te uwawa e tu i longa o. O mai sa awali i le i o le ingoa moni ale na. Ia e mana tua whala i eita ngata i le mātou nu. O mea pusi mea mai. Ia. Wa e ei mafu anga o nā suafa ma nā ingoa. Ia, o nisi fo ingoa o mea sina na a inga. O se tupu anga o se ingoa whapena. E ilo na tāua. Le winga lalau tala. E le mata upu lai le ulungali ine na. Sa te tau na whamanino mai ai. Ia conditions of bail. Conditions of bail. Ia, po le ale tutuunga. Awa. O le mea sa tau na iai. O le tau fi o le polokalama le ulungali ine na. Tusa o lea ua toe te tala atu leo leo le avanua e whaatino i la polokalame. Ma wha au wai. O na soli pea le tula fono ma fōlinga mai ai. E le kea i tu unga mai a inga o le tatala i tua. O le mea sa oa, o le sei le leifa le o le a. Wa, a whai o tau fia tus whalau ma pepa malanga. O te tau fōi o na tau fia. Ave atu ai ma la cameras fo le confiscate ma ave o tu ule mele na. Le na tu o le ai o le ave nga. Le poku le ku o le sa mala mala ngai fifo le lo msalomia na wha o nga e sisi. Wha o mai le soifu o le tamaitai Professor Tustala. Professor Dr. Caroline Sivayana Gabbard. O le ave na. Langa e toi su e tu fo i le iloa mea na. Wa vai. O ai le ula matautia. O le matanga alwenga. Po seisi tangata. A o feo o iai cameras e tauna iai tonu na. CCTV footage. E maua i le tangata lea. Na tara lepe ina le potu e tuu ai ia meo whae meo mene o meo evidence. Ai ave le sa mala male naifi. Fea o iai nā mea. Fea o iai. Those are physical evidence to a crime. Oi le tua uia, tua iai nei mea. Awai le ia nisi la tu te sila fia le mea tu uai ia mea nei e whaanganga mō le teimi e au mai ai pe au ina wala au se mata upu o fina unga whaale tula fono le whaamsinonga. Se wawa ila ie. Ai na whai ni fingerprints e sa ili mai i a upenga ia. Al mea lai whetoi, a wale tō tā mai, o tō. Ia le vasenga o li malu o le malo, ia me se foi le whafonga mai. Ale sunga le atau, a wale vesili na e vesili e foi la le sui komisina lea. Te tai mo le teminei. Who did this? Who took and who broke down the door and have taken out these physical evidence to a high-profile court case of murder? Ma vai e? Matautia? Ka mai la le sunga i le ataua. O nai swinga fau ia lea na whai nei. I le lua le tolu vai aso lea ua nga e tuai le ofisa. O le fesu iai, reshuffle some of the new changes. Toi fetu nai ia le au whainga luenga. O e sa masani o na vaia le traffic, ia la ua ave i la tau e oe, i nisi matanga luenga. O le aunga atoa o le afoi exercise, ia ma le afoi ngai o inga ua whaatino e le fionga leli i sui komsina. Ina ia mawai le avanoa e awa o ina ai le tōtelo i la tau, wa ave fo i nisi oi. I oi le whalpuipui i tanu malala. O e awa o ai fo i le nāto mai. I le vainga o pāngo tāpe a sosola.
ia pe atu fo i tatala ia ni meo ni a fo i ni fai tu to fo le fai ngofie ma tape alam si fai ngofie no so sola pangota tasi le dava ma li te le wa o te fa longa tu o lo o iai i le forensic audit ia le mata upule na o se tasi o minister sa iai tonu o kapeneta ai tu i na tu i le konkalate ma le tenders board o le whātau tu ina o ngā luenga ale malo ai ave le uso le minister ai le whau le whalpui pui o mala ia le o le tupe sa whaanganga le whau ina le whalpui pui uma le tupe ai le uma le whaatino le ia le afo le whaatino ina o le whausanga o le whalpui pui ia ma au mai ai ia le tele o pangta ia mai e so soani le whainga o le ngaruenga ma le whausia ina le whai mai e ao ngā a watu i tua pe a mangalo e watu a lava lo lātou to mai wo iai se poto a wa wina mai i le to ese na tuli e o lātou whaasalanga a watu lai tua e wave maua ia ni a lātou ngā ruenga mai lo fo i whaatino ia tu ai ngā to mai trade and skills carpentry electrician and also plumbers e la mara au fai ele kise au fai ele kise ia le ana so sani le tulanga le fapi na meo alarms ma meo me poeta CCTV ia ma meo alarm meo fai lo ile foi le e pe ai lo wa tau sola se pang tai tu la bentu na umalona fau le fal pui e tanu malala o lea lava e loka i matangata o pangotana fasosoni le fai ele tise e whapipi i alarms mo mena ia mo moi lo le pola e lo le e pangota ia le ki ma le me tu wai ma le me kase i ma le me e pe ia le la kou a mafofo e na lo ata e la tau ia vala au mai e tu sai fo i male tu langa o e no mera le tina ya e mele ni mera le tina ya e mele o le yo vai ta o tele le tan no angal na male tina ya e mele le ua mala au mai ia ni si foi la tu te fia mawa ina ia so sonia tolo fia fa tau se fale yes, on sa mai le la su atu le numera ale tina po le faletua ia e mele palamo mai e le tato por kalambe les na fa leonei mo fa ile fa talnoanga o le malu i fande numera la le faletua ia e mele o le o lu fitu valu tolu fitu valu fa valu o au ia no wingala o la o loa e la le tamama le tina o la e lava le la fasoa e a tofu foi la ua ma le me kiwi saver ia ma le te lea o se equity o lo i lunga o se fale o lo no foi ia leo manatu ai la fasotai ia le tina ia emele ia mo se tulanga foi le a mata una fa nga yoi ia le investment le o le fa tawina o se fale fo po sisi foi fale as an investment property. Falitoia e mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. O isi ie vala au mai i le telefoni ale li i fai insurance. Le sunga ia Matt Luantua. O le o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. O lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi fa. Ea, ma isi ie vala au mai, i le telefoni ale li i la le tele. O le kamuta fo i lea numera tasi oro iai nei. Iai le company le masani o whaatala noi nātu. Thomas, i le Builder's Blueprint. Thomas of the Builder's Blueprint. O le telefoni le vala au mai tangata. O le olua tasi, 5 valu tolu ona farm. Ia,
le i ka muta fai mea mai hei ale nā pā manatu o le a tauana toi fai ni renovations po ni swinga foi ia po se potu wha popo foi a o se pā ia po se foi fale backyard dwelling place o le sunga na ia Tomasi po Thomas i le o luatasi 5 tolu ono wha. And by the way, it was very good to see you for the very first time. Brother Thomas of Builder's Blueprint last Saturday at my grandson's first birthday. Oh, yeah, o le sila, paenga le saunuanga ale fionga ele suikumsina, le sunga le atawa. There have been some new changes, reshuffling of the police officers, and officers have been transferred to other new departments. Wa sui ia le tulanga oisi leo anga isi matanga alwenga. Ole aunga atoa ole finangalo ole fionga le li sui komsina. Por sui komsina for the acting police commissioner at this point. Ina ia umai for le sui le for ile tausanga. Malama lama le tulafono e o level officer prosecutors officer suesue ta valeafi o le vaenga o lo ia le au wa fo ile fa ile sene matanga uma fapena ta ua ia o le saunanga ale fionga ile le komsina ona o mai lea ile fa lawi loa o lo faia le taimile nei te atu say no to drugs lea ua sauno le komsina ua uma ona test o ia masu ina o ia na tuilo na toto te watu le whaafonga mai le atunu. Leo a mata le mea ta o le random compulsory testing. A leo. Wa leo fo ua pasia mai tono le mauta. O le a whaia fo i li i mata mai ta i whaipule le mauta fono. Whaulu lungo matanga alwenga. Matanga alwenga leo. Whapena fo i le au whainga alwenga le malo ato. O te lola, e so solo fo i anga i pisinisi ma company tu maoti. The private sector. State-owned enterprises. E tā ua. E tā ua tene le mata upulea. A le mea la leo te whai atu ai nei. O le random compulsory testing. Drug testing. Ngā narcotics and even alcohol. Awa ne I whaalawi loa ina, whaalawa I tele le aso o le a whai ai le drug testing, po le a whai ai le test lea, le sua ina o lau manawa, sua ina fo I o lau toto, tui le toto I o le SWAS, po le matanga alwenga o sua inga whaasa intisi le atunu. Whamai e rimas futa lai whai le test o tangata, o mea le malo mea I whai. O no winga. A fai e te tongi o le 5 tala. E tauna se vaenga. E tauna I se vaenga le paketi e whaanganga mole sueina au ili ma ia whamaoni le whainga le mele. Awa. A sue nei aia mai lola ia leo le o le result ia po o le taunu unga. Aia mai positive. O le ala le mea la whai aui. O le fasili na whai an le lai lau tustala I le komisina le tu mau. Ai whai mai. Ele I uma o na tusi le policy. Ele I uma o na tusi e a vaenga ese o le tulafono lea. O le ala le whaasaranga I whai atu. O e pe a whai bai ona tui lau toto e su eipo I aini fuala au whaasa ina o lo ta vale Ia wala toto. Ele lopo la me fai. Pe fa malo lo. Pe ave le fa msinonga. Awa te taulo bolia. Ia, e taulo bolia so seisi. Ia ma fesilingia loa.
Awa au ina test le substance lea o lo whaonga le tangata lea. E tawana i loa, lea le tu ai ngā nele te lele ai. Lea le tu ai ngā pauta le te lele ai. Ko lea le tu ai ngā koti lea e te kifa solo ai. Pe e inu mia i le ngutu, pe tui i le lima, pe miki foi, pe tulu i ai o talinga, ma tulu i ai o mata, e wai whapenale kere o meo ngā koti ma awala Noi, pe o le tui, se wawa ai ai, le lau whemai, o le, e se fulu ma le lua masina le, o lo wha ngā solo ai, ia le campaign po le wha lawi loa lea, o le te atu i nā koti, ia ma le aisa, ma fuala au wha saina, ua avea o se wha awhi tā uli, o se vailusi, o lea ua ma ape i Samoa, ma ua le wha atu la whanoina foi, ma whaatapu la atau sanga o tamaiti e o i tūpulanga talavau. E o a fo isi o lo mā kua ma isi ko inga lae miki ere mea. Kia wai mai loma kua isi siwa. Ke isi ko inga mai kala loma kua. Papa, e isau pepa ila i ngā kāpingi ai. E kuko inga. Wa pepa ila mai kama i pepa ila fo ye la ki fa pe ye fa ka ura uri ka i se fu ya me mai ko o ai le ke lo le ile me le mai ye nga saudi si lo makua le fe mai pe o ke fia taste le me poka le ya fa pe ka le ai se poka ai se me se susu fo le pe se ke mas susu le fa ko inga ya ala la sa fa longo ye fa mai le kala lo mo mai e ma nga ia lava e fo le e fa solo io ma fo fa nga fa ku lo koinga fa solo i fe mai fa solo ia so io kala iki e mai lo kala koinga lea la wo longi o le mea nga le ke I vaso o ima e moe wa le kulunga fa sau fe au masang o fa ke ale fe Skype ki ma o fa ku ke mingi e ke ale fe me se ki e pala vale mai kia o ngol ke mi kongwa nga le lo ku ale wo ma ke ia koinga ele pala vale la fa Samoa e lo mo ku ale o mai kau mel ko inga boi o ke mi kong wala le ira lo miki le mere le poko le no fa ko maka pe liu fa ali I me vo le pala vale fa palangi mai kia vai pala vale fa per kangi lo mako wa makan kau kala nganga ese fo le ringa o le poko le mere se va ai me o ngi ka ko Samoa ka ko ke popole ko ka mai ki la o nga mar campus ale e a fo ye ele isi lo mako I ai de o lang ko let's see vai nga ta wo le wa ta wo ne ye ele fionga ele komsina le tu mau le mtanga lwenga le o le wa mata ona savalia ia ekalesia wa alu le task force leo e tala noa ma whawhengainga o ekalesia ese ile atunu uantoa umatu ekalesia o le fo o inisi o maftanga o le pulenga mamalu o nuu mafio anga ali I mawhaipule o se mea tatau ma le tau a wafoi a fai o lo o iai le whatutuanga ali I mawhaipule o lea I tu malopo o le fo ia fio anga e tatau o na saunga le mu o na tupulanga le au manga le awalu mautane le awalu mautinama tamaitai e tatau la o na wha malusia fo I le tula I mai o li mawhaipule
e lango i le ngā luenga li i matamaitai i leo leo. Simple as that. But the problem is, ia o la fu i fele le i isi, na fu i isi ko inga ma isi matai vatu fa fonga le tunu. O lo masalomia. Ele fa nga ina fo i o na koti ma tulanga fa pena. Ele fa pe o tau le pua ma la fa atu po tua ia. A o lo o masalomia. A o ita ngata ia maua. O matai. O le au nofo a swafa. O umanu fa pale i swafa. O ta ngata ta mamai, o ta ngata whainga luenga le lei. Yo vai fo isi au whainga luenga le lei ale malona le. Na maua, ave i tanu malala, umala whamasinonga, ai le umi ana tūle le whaasalanga, mangalo mai, toi o koe whai ale mea lekasi. Ua sua malie. Ma ua maua ai le tupe. Tupe vave. Ale fesili la le tula i mai. Na tu ina tu i le fionga i le komsina. Le tu mau. E whapea. O iai esa suesu enga ma se whamaunga e mautinoa ai. O le kuka. Masaka le aisa i tutonu o Samoa. Whether it's produced locally in Samoa. Are there any meth or drug labs around? Ai tali le komsina le tu mau. Whamaile i ataua. Ia mātou suenga. Le aia ma se mea whapena. O lo kukaina po o lo ngaosi tutonu o Samoa. Nothing whatsoever that is ever produced locally in Samoa. A whea la le mea le masalomia. Ai vai le poto le tali a le tama o le ainga le tai. Wana le tua ia. I le sifo i tama o le ainga le tai. Ia au a pa au le sa komisina nei. Ai whai mai le sunga ia le ataua. Na pauwha maunga i e mau nei. Na o i a tātou wafu ma malae va lele. Leo lo maua mai ai ia na kotsi ia lo au mai whaana nā i tonu. Au whea la lo au mai ai. Ia. Ele i tā ua ina mai awafo i mana tua lewa umana la unga. Ia le fionga le Palestine o le Senate tua olo manaia fruen. Olo o tapena se la tau lipoti. E au mai ai le whaasea i le malo Samoa isifo. Ona o ni tua inga na whaapea ai. O i tuila manua. Lea o ala atuai. Masapalai atuai Samoa isifo. Ile nā koti, o le aisa, ma le methamphetamine, ma le cocaine. Lea lai whaali i e tuaolo, whatalo whatu tuaolo, lau fionga le Palestine o le Senate, ma maunta e lua. Talo whai lau fionga i o tūte mau Faiva alo Filima, le whau wa ngā ngaifo Faiva o Samoa, o lo lala ma papa au ia tu e rone. Ia, ai whapena whau i lau fionga ma le fono, o lo o suia pea tuila manua, ia, lau fionga, na whale anga fulu i eile motu, ia whapea fo i le whale tua ia pai, ia, le no whaalo ma le ai ngā ligi, e tutuila, ia, e maise fo i le whatalenga ia le musu, Manaia Junior. Nala le ua, ta ua mai nei. Ele fionga e tua olo. Ua umana watu le Palestine ia pa o le whaululunga fo i o le Homeland Security. Whafonga le. O le vaenga le o le Federal Police and the Homeland Security. Ina ia tā pena le leise tau pepa ma se tusi. E ave i o. E ta watu i le minsta o leo leo. Au mai ni au tau wha mau maunga. Male komisina o leo leo sa iai. Malmatanga luanga tua, mai tau wha maunga e loai. O i mātou nei i tuila manua leo lo sapalai atu ai le tele. O le aisa i Samoa.
Drugs and narcotics are not produced and cooked in Samoa. They are from where else? And where's from where else? Our border controls, our ports and airports, at the harbor, the wharf. O vaai o mo mai, ia whapena foi, o malanga valele, ia mamalai valele. E lale mena tupu I le mamau mai I mātou, I le aio ni we, o I le aio leo ne, aio le ne. Lea nā lweleo sa whainga, na maua ia nā koti. Maua ai ma se tino I tupe tolus fulma le 5 afe cash. Tino I tupe. Tua te li te leo nei tupe ua maua. I le sa I li ngā leo ia na whai. Ai o mai le whamsidonga. E mō lia ma whamaunia tangata ia na oso whai. I le tūlanga o nā koti ma mea whai ngā luenga e whao ngā aile nā koti. A o le tolus fulu 5 afe nena. Tonu le whamsidonga. E lea awhia I leo sa whainga lea ma tangata ia o lo o leo ma salomia leo ave tonu. E kaloka. Whai mai lei unga le whamsidonga. That money belongs to other people and it does not affect the arrest of those culprits. Mai la tō leo ua tau fia leo. Ave pele tupe le son so tanga I le whaalave lave lea ma le oso whainga lea. Ia wheli mea ua whapena. No one will be in excess or holding such a huge amount of cash like that. 35,000 the actual cash and dollars. Ale me tāua leo te fia vatua. O le tāua o le mele le testing. Ne ala ua pasi o le tulafono I le mautawhana ma le parliament. O le a whai kako su e ngā whaalido fo le le kui e le koko o e le le. A tātou wa ai ne fo I ai le tō tele o tangata I e whaatala noa mai lunga o le tio I ma polo kalame fo le social media ma upenga ta whailangi. Te wawa ai atu le tele o tangata I e whaatala noa I na mai e isi polo kalame me whapena ai mai se le tō tele o I lātou o ni sui whaipule I tono le mauta. A le o mia I ko kongu maka o seru kua le ulu o le ulu mo I ingi. Leo le nawa fongi le isu mimiki kongu le isu ele no fo le tangata ia pe a sa fa I nga I ma le camera ma nisi o I lato lo faia fatal no e pe ma salomia I le loto le a fianga o nisi a I o mai lo I le dai lo le la fa se fatal no nga live interview. Yeah, ayala o mai kala ngo felelei mai le mele. Because it could have been something or a stage fright and couldn't be able to face the camera. Yal nala, te vai fong yali so kankai kai uma. Mimiki, mili maka. Mili karinga, seru kora pungou mamo I ingi. Tole, e matau tia. In one of the attacks in the village of Leone, in the town area, $35,000 was found, but the court ordered the police to release and return the money to the people in that household. Tātou se mai la ia lea, e tāle pese, ai se isa ili se avanua. Tala noa tuai ile te mai tai o ati, mai le tātou whale tavale, le Henderson Cars
e pei o na masani o na whaafonga iai ia le aturu. Jules and Christy, Matt Tesua, Wado and JMC. Sweet, sweet baby. In ua fase fulu. Le mo se fulu ma le valu i te talo ma le tu lai. No e mafuta mai loa. Ya, ma le tamai tayo ati mai le tato fale ta vale. Le no fai atu te alu su e mai ia le paanga le Radio Samoa. Se mai se tato li poti a o lei. Ngoto le la ine nei fo I so lulu fa talo fa tu ati ba lo le so fo mria fa tai mo le taimi wa fa ave mai fa lo sai fo sa re ia lange ma fe se lo fa pe fa fo ina sa po kalani ia o a me le nai tu sa ofisa o manu ia me uma o le makwa se ki skueli beautiful day ba le man ia yo le susulu le mafana fana o le la Ya, o mai o e fa san tani fa foi lungo se pa se pa ne te stava. Io le manu ia lava mea o mai le ta so ofisa nei pa lava me o le vela a ke fa sina vela me le aso. Ya o le ke ngaso solo lava mea o mai le lo fo le tu le fla am la ma fai un alo en nei aso. Io ya fa tai le tu le matungo fie o le tala o le tau le nei aso, ia maua mātango fie fo i le mawhana whana o le la. Ia ma whewa I tangata, ia, lasa tala mai, tō tele nisi nā ngā iatu tō te whelua I le so? Ia whakataila sa ia man whasili I o se ripote atu I le tato ofisa nei le nei aso, ia sa whaatumulia le malo la sinu. O le tō tele le sa whapeona ngā I mea palaini ala tō tāwali, ia manisi fo I o le sa whaia la tō sign up. Ia ma nisi fo o le sa o mai e piki ala to savale o mo na fai ala to sign up ia o le pisi masani la vale Henderson Class ia o le malu la va o la tunu o ro fa peona na so solo mai pe apalaini ala to savale ia wa le fo na la mai fo ia so fia ia o ale ngata I le o le maso promotion e fa peona fa alu le na ta o le aso na fil sa pokalami
ia o le maso ticket foi le return ticket le alo e Samoa me toi foi mai ia pe o le simele na le so tele lava le malala tunu le fa peona nga i mai ia ono le fia maua le ticket le al foi Samoa me toi foi mai tai mana ia le na fo ia fa e longa ia le no ingo tanga umala e fa ile e alu le so fa tono se ele o se sei o yes o le tangata lava la el watu e mo for ticket ato tolu a fa tangata o le mea na o tai mana sa o le maso promotion ne ele o se sei ele se sei foi dele mas na faita so o le tu o le ngo ona se ile po e man malo le ai o le maso ticket le e fasa fu mo tanga umalava e anga va ai tanga umalava lo fa piono o mai apalai ta vale ia o le sai mi ala manui ele application po le tsanga ia o le sai mi lava na e tu wina tu male ticket ile limo le customer lo fa piono famani ina lana talsanga le maso promotion ia o le peo le ala na lo fa pion so selele malo la tunu le fa piona nga i mai ia ono le ia e telava ia famani anga ia maua o le savale ia o le cashback ia mani tikele mau ele customer ia malo fa tai fa na tu le tunu e tapuni tatu le ono ai wa ile taulus full tasi le poda nei lo fai ana tali atu ia le au whainga luenga fo lea ele mana onga pe a whai ua e manava o tuai mai ai o tapuni ia le tātou lotoa ia o le taso taimi maasani lava lea e tapuni e taso ofisa o le tulai ono ia le toin nai minute ia on tapuni e loa leo taso ofisa ia ai o lo ia lava taso ofisa o lo whapeona ngalulua se ia pa ia na nesfume tasi ia o le alava taimina nei ia e tali e tu lava le wala au mai ia pe emaili mei fo ilunga le maso messenger le Facebook ia o lo tali e tu lava lo ia ofisa fo ilo whapeona ngalulue i le social media ia se ia pa ia na nei le tu la spume tasi malo whaftai whamanatu fo ile tunu ta mamatua ma le tina o le pensione ia po le benefiti e tangata mai ia ai manatu e whatau sta vale fai ona file application ai saula le tamale o matua fo le whenga luenga full time pe o la ua le na le la pe se guarantor fo le ai malosi ai le application ia e ta ua tele tu langa lewa e ta ua sabea o no le e pe o le tu tele la vale fa pe ona anga i me apalai ala tu sa vale le benefiti ia a fai o lo o fafonga mai i le nepo kalame ia o ia inga nei o le benefiti ia matamama sina matua ia ele o ia inga lava ua umaona tu ina mai e finance mo le talosanga o le tangata lea e benefiti ia matamama sina matua pe ua tala le pensiona ia mana o mia lava tangata full time e ta ua le tangata full time ia o tangata lea e join the application ko tangata soani ia o le apply ina sa vale tangata le benefiti ia ai awole popole tangata la vale benefiti ia e alo sa vale ia fa pena fo le payment sa vale ia tongi la vale le tangata le benefiti sa vale ia malo fa tai ia le te opa u ia tau si vaenga ia fa na tu mai oi ia ma le ta telefoni ia fa pe fo le ta tuatus ia le fa mai na sa bokalame ia e fa iloa tule malola tunu ia mato o kafo tele lava le mato o kafo lo sa no o molkirismasi ia mato van so yoda IAs se fulu no force fulu su sasi sulu no for e nga le mo aina so tele le nga sai leo mato youth po mato bigi apo o uma ona modify iso se to inga lani ia fa pena mato family van o mato sedan ia mato SUV ia le hotele mano no ile o ye le terminate ia o mato o kafo o male o tau no awale Christmas ia male tau sanga fofoi ia mo e o lo ofia mina o meso soani ia awale no fai su mai ia bala au mai ia au le numero over selau
o le over se lau fitastasi ia pete susa o mai fo le maso officer nei le tasiva fa Kevin to try I popa so ia ai te whapnau so le malala sunu o le silingia ia tato cashback ma tato referral ia o lea e maua umalava ia cashback ma referral o taavale umalava lo whapeo na apalai e le customer ia o te lo Paulo se o le tapo kalame venei aso ia tato e whiloa I fuitai au le tapo kalame maasani savea ia panuia tele la fiafi ia whapena fo ia te oil to mai tai panuia fo il dea fiafi le toi tali watu I mauta malawa pe amaea ia mata walunga ngā ruenga ua ngā ngaifo ai Faiva Samoa ile nei aso lulu e whaasoifua ia ati ia whaasoifua savea le whaatu ia whaatu ia le nā ati mai le tātou whale tā vale le nā le Henderson Cars e te boue I le telefoni e le aise tongi o valusalau fitu tasi ia leo le nā ia tusi foi lalo male tua tusi e te anga iai e pei ona iai ia le te lau iwa sfumalfa Cavendish Driver I manukau tātou oi vavai e foi ia fa talofa tuai ma fa ala I fo ia fongo I la tou o manava ngā luenga ai ua tāpena tuai male sifi po I le afiafinei
a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Ili lava oi penina o le vasa Wala au mafua matala Ta uchino mai a wana o lava Ya so mo le o aga Ia le nao, whawhianga sui whiwhiloi o le bānawa o ngā ruenga. Ia, ai mai se fo i le ngā Gagaifo Faiva, e le nei fo i a solulu mātango fie le susulu o le la, tātonu le tu la eono, tātou o ia tātou telefou i vai whanua. Ia, ona e tā ua, ia le tātou i loa fo i o mea o lo tutupu i New Zealand nei. No whanga ua avea mō tātou a inga lona lua, si mai le whawhonga i tala i le ngangana Peritania. In this update, the Justice Minister seems confused about whether the government's considering a blanket ban on rough sleeping in CBDs, as claimed by Labour. Prime Minister Chris Luxon's confirmed today they'll consider orders to let police move on homeless people in city centres, among other options. Minister Paul Goldsmith says they're still working on this, but struggle to answer whether a ban is being considered. What we're looking at is the question of being able to deal with people who are, it's behaviours that we're looking at. The long-awaited economic recovery could be beginning, with expectation unemployment's hit its peak. Stats NZ data shows the rate reached 5.3% in the September quarter, with 160,000 people looking for a job. It's the highest in almost 9 years. Infometrics principal economist Nick Brunsden says there are positive signs of recovery. 2 or 3 months of job growth. We've had 2 or 3 months of job ad growth. We see that employers are kind of holding on to staff. They're keeping their paid hours up, even if the work's not quite there. And so that says that ultimately employers see growth around the corner. To the US, where at least 7 people have died in Kentucky's Louisville after a cargo plane crashed onto businesses and burst into flames just after it had left the airport. At least 11 are injured. The new mayor-elect for New York City, Zoran Mamdani, is causing quite the stir in the Big Apple to Donald Trump's displeasure. The 34-year-old Democratic Socialists appealed to young and working-class voters to secure a landmark win. The president had threatened to withdraw federal funding if Mamdani won. The mayor-in-waiting says New York City is turning the page on politics that abandon the many and answer only to the few. Tonight you have delivered a mandate for change, a mandate for a new kind of politics, a mandate for a city we can afford. That's news. In sport, Leicester Whainganuku has declared himself and Quinn Tupaia ready to form a starting midfield for the All Blacks. With a shared history and both players able to play 12 and 13, Whainganuku says they clicked seamlessly when thrust together against Ireland and Chicago. Definitely enjoyed it. I know me and Quinn we've come a long way. We've played age group rugby together, obviously with New Zealand schools and under 20s, and now we're here fortunately with the All Blacks. So yeah, we definitely enjoy, and yeah, we'll take every opportunity we get to be able to represent our country in the midfield there, yeah. Captain Shea Hope is confident the West Indies will adapt quickly to New Zealand conditions despite coming off slower, lower pitches in the subcontinent. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tāwalunga tātou tala le ngana Peritania e le nei fo'i a solulu ia peo nau tau whafonga iai. Nau tau sisila la iai. O le taimi mōmua le nei wa matuatu la i mai iai le tele o nisi o whawhita auri. I mea o tangata homeless. Ele ngata I au ki lani, but major cities. Homeless people have been increased in numbers. Major cities, pe o au ki lani, Wellington, Makalestete. O whe momoe e tangata, momoe polokiko opisinisi, momoe solo po wheare me, moaile me ta oto ili tangata, ta whewhela. Pe au o nei lai le teimi o le tau malulu, ia walaki o leo tau mawhanawhana. How did these people survive? Ia, awa o te iloa nisi o Samoa I nawa I tau. Sa mai a mai Samoa o le lei mea sa no foi ma le lei o la tau mawhawhau.
ai ina ua tele lo fo i le mea le fuala au whaasaina ia ma le tulanga na o nisi sa momoi lalo i le tunga mau manu nofo ia ina tunga mau i Crafton ma i Simon Street o te lo le i uso Samoa e tolu na fiu fo i tau anau le na vai tau tole o mai kako ua ngofo i o le whalkawale ai le ua fia ka whaumba eva makankau ki lalo i ngā ele i le wala papa wa naisi le fia uma e le tōtele i le domain Auckland domain fa solo mai ai le whalemai o mai i lalo le wala papa nai Simon Street naisi le sila tual nai tumu mai le mele o tunga mau o le whanua tanu le mea ia au whaksole ke lua le fefe ngā le ngā mea ke lua momoi whamai o i fefe e fefe sisi kanka oki ua feo ki a kanka feola i e feola i kaunga fefe ai. E ova, a toi mawafo e sao, i o e la fefe i kaka ua feo ki a fe mai kara a resi lau kama o peo kau au tulma ova mai. E le sisi fefe kanka ua feo ki, ngā kanka feola kaunga fefe ai. A sao, le late Jericho Ropati, fe mai, se vamal bolsa vea. Po se atali o lo keni le tamal nai fusu mai fai uia leu tele sa o le lei oi o le atali ile na o le pikopo le sunga ia lo keni so alo leu tele Bishop lo keni so alo leu tele ia le tama o toa kiki leu tele kaka kongwanga le na fusu ma le tangata vole lo Justice Huni Oma na taui le nama Justice Huni ai taui lo ma Justice Huni Male tangata lea Fabio Wardley lea na matua whaate i a ele si ampini le na Australia le vaso na sei mawatu nei a leo fasili tolu mai ele tangata lea nia tau wale si ampini le na New Zealand lo i ele teibile nei kiki toa leu tele ea na matua whaate i a le si ampini le na o le tonga mai i whewho i Australia i le la vea le le tui ale mea uli le na o Fabio Wardley ia le ala tātou mata nei fo ia whaanono fo i le mata tātou i le malolo ai o le uso ia Joseph Parker i lana fo i fusuanga le ana fai ina ia Fabio Wardley ia le vala tātou toi tilo po le ala le si maunga leo le ape ai le uso ia Joseph Parker ia ai tātou talo ina ia vave ona toi whafusia ia le malosi o si uso whatalofa i le uso ia kalama inga maua ia se whatu la wano o mai talofa sa vea whatalofa atu i mātou i nei i le pitonu o Hamilton ia fatalo fatu i o tatu ainga lo iai i Hamiltone whapefo i a si o tofine i a Siniva oile ai a inga e whao Samoa mo le tamo o Gerard ia masia lafo i whanau o lo whaalongo matapua i mai ai i lo i le pitano o Hamiltone ia masamo uma lavo lo lalam papa au ina whaasolo tuai toko roa i lo uso ia mai lata mo le ainga ia whapefo i le uso ia fosa masiu ia malo tātou ainga tō tele i nai toko roa. Palonga leu pena unasa whatalu whatu māloli le soifu manduia whaftai le mafuta mai. Timu ia, po timu la. Māloli soifu manduia. Watching you from Manu Dewa. Ia, le ngā moe li wha esea. Māloli soifu manduia. Ko whele wala au mai ai, ia le tuafine lea, ia whapena fo i le sunga ia Rudolph Collin, talo whalava mālo soifua, live from Miss Samoa. Tai mana ia fo, ia o ai le dai bata le Miss Samoa, a o le ase whai unga wo o iai, o el tangata lea e mafuta mai o i watching you from San Francisco, California. Hello, le soifua manuia. O Lolin. O lo lini talo fa lo lini ma lo soifua manuia. O le sunga ia valu etitea talo fa lava.
O i le matamata i le Crafton Bridge ia e sa o le leia. Mai, i o te lo le leia le tu ngā mauna i nā. Te le i o tangata i momoe, the homeless. O le ala le mea le a whai i kangakangi. Le ala o whai mai i o le matanga ruenga le social welfare. Ma leo leo. O le a whalua i atu le van. Le whaatau atu le van. O le alu atu e ao uma tangata nei. O na avela i le i whia. Tangata i e momoe i porokiko. Ia ma au ta whao me o pisinisi. O lungo au wala. Ia. O le a pofela ao ai ave i tangata. Ele i ta ua mai la. O le na wha umatu le mele i ta ua mai pofela ave i. Toi foi mai lau tala i le mata upu leo le random compulsory drug testing narcotics in Samoa. Le au pasil tu la fono, a le mea lai fai. Awa ne ilongoa ia le tangata i le aso ma le teimi o le awhatino ai ia le suenga le o le toto, pe tui le toto po le alto ai ngā test a lea. Ia le tangata leo whai a onga o le palemene ia kari kongo mai ki po ai le a mua mai i kongo le palemene whaululunga matanga adwenga awa ne i longo ina le tangata mana i loa o le aso lea ma le teimi lea o le a testa i oi mana tua foi la a whapea o lenga kui ngi oi se meo se aisa ia e whamai e ato le leia le tolu wha aso o ka miro a le nā vaenga o le meo le whala au whaasaina malona ona i to tonu o le bloodstream o le tangata. Ia ke i alisi tangata voi le rua kosa mai. Hei, tau, o oele si le la so. Kei, ua foi a tau ia, ele sau tae au le ngalbanga. Ele usu mai tae au. Mea lai mana ia i le te i whafua se i a ua, o se i mai oi. Saula i a se i whailo drug test. E i le mele na utilo atu i ai. I le tulanga lea o le lipoti a le sui komisina i le aso nafi. O stasi o whawita uli o lo whia ngai ma tātou sui fua ma lolo ina ma le matanga luenga ai mai se fua le matanga luenga o leo leo. O le pule o maliu, pathologist and the coroner. Ele o iai se tangata ua oa uina whaapitoa lona to mai malona anga waa. Ele sua ina o maliu, mana mafu anga e laiuna o maile maliu tangata po ni whaalawelave po ni whaamai. Po lave se taavale, po le alava, le tu ainga awala o mai ele maliu tangata. Ma le whaatino ina la leo ta o tonga whaapitoa. Post-mortem. Ia, o leo o tali le komisina. E whai asi te leo le tutongi o le tangata le tausanga. Le pule leo maliu le fo mai whaapitoa na te whaatino ina ia ta o tonga ia. Ia ele mawhaini, ele maua i Samoa. O initio mai fiti, ma fo mai mai seina. Leo lo a wai mai pe a tau nu mai. Ma o leo lo foi la le na, e la iona umi o na, ta o oto tino maliu, o tangata e mali liu mai ni whalave lave. I le whale maliu o le, mautanga ngase o le atulu. Tasi le na whawhita auri o lo tula i mai ai i te tonu o le tāntu o tunu. Ona o mai leo lau, tala noa atu le mata apulea. Mea o te wawai atu nei ai. O lo o whaiti o ina pea. Ia le matanga luenga leo. Po le ale i unga o le whamsinonga wala tau whaia. Po le ale i unga o le lato whai unga le ua whai e nei me o bail conditions whaasanga leo ngali i leo o sai a tonga tuki ia ma le
malona to lua o mea maile tuntuki. Awa o lea lava o lo o whaawau o na whaia le la porkalami. E ui ina o lea talafu atu ki lipi I Samoa. I le ofiso leo ma le nātou Cybercrime Unit na ia tangai masilasila I ai. A lea e whaawau ia le tūlanga o lo I ai ia. Ia le vaenga lea. Whaatino pea le nātou porkalami. O maila u talanoa. I le mafua anga o lea ua manatu ai ia le fionga. I le sui komisina le tu mau. O lo ia nei le a fionga ia whamasanga le a taua. Samuel. O lea ua ia tau fia I nei le toi whaia o ni solo ta vale I le aston, I le asosa le asau nei. O lana winga, le whaatanga atu e whai le solo I le astona. A o le upu e whai o le solo I le asosa. Ua tele ina soli ai le sāpati. Ai ua whapena fo I ona whaatele ina ai le meo le malo vale. Ia male a mio pa a. Ia ma ua iei fo I matangata ua manunua. Ti e isi iluma o le keri o le ta vale. Iluma o le bonnet o le ta vale tutu isi ilunga le fale. Ka upe aku isi ngā o nistangata koe a le pi I le pa uvole le mafusi le pa ua eru le ka vale. Le pa ua le ka vale. Wa mai le tala a le fionga afumasanga. Le ua uma le mea ka ua le mangu a miki miki. Wa uma foi le mea ta ua le manu a toa tunga. O le ala le mea le tātou te whaatalitali ai. O le a. O le oti le mea o iai. Wa umar miki miki ma umar ko kunga o le siloa mele e matua matu ia se whalawelawe e mau ai le soifua o stangata. Ona le mele ua whaatanga atu fo I utou. Ia o ai e whai il tau fia balo ma le fisio I lunga le awala. O sa mo umana e tasi. E tapua I tasi le whaabo moe tasi le unga. A o le mea lale na, o le a fianga, o isi a mionga na o lo whai hei. A, ula le aisa ma ingu le pia ma whewa I e tāwale le teimile na. Ia ma wha e solo pū I le aso atoa, ma wha e atua I manei mysterious leo te tele. It is a menace and a danger to our own people and le ala le me foi le sapati. Le ala o sa no sa o lava le separate. Le se solo ta vale le sa wala sa ton wal nai fatino le talonga. E ala lava tu foi le pebita. E whaatanga I solo te male manatu. Wa iai le tō whāle lei ma le whautautanga poto. Wa lātou mālamala mai ai inga. O le saunga le mu is the most crucial, important factor in all of this. Saua lalo ma le tūlafono. Police Ordinance Act 1961. It is a parade right in front of the Apia Beach Street. E tasi al sa boi o lumal falo Aggie Grace Hotel. Na paulu nao le awala e wha solo. Wha solo ba iei ia le meo le solo foile. A le parade la le ta umai I lalo le Police Ordinance 1961. Ele o se parade ni ta vale. Ele o se solo ta vale. O le solo file mu ma fe ei a tangata. Lena. O le solo a tangata. Ele o se solo a ta vale. Ta ua tele. Ina ia sila fia ila I. Lea ua ta o file solo. Mafua mai au kounga le au ke volo ma au ki apolo.
solo a tangata, e leo ni solo a tamale. E sāva vali e ina. E na, la tātou wo e tāle pese lea e whamadu ia tuairi. I le manava o ngā luenga, lungo le ala tele, ia e moise fo i le tāpe nātu o le tō tele. Ia a wā. Ia le sifi po le fiafia nā nei. Ia malo le ngā lulue, malo fo i le tau atai, malo le onusai. Ia whamadu ia le tua i lungo le ala tele, i le toi fo i atu i Mautamalawa, ia moise fo i le tāpe na mai au tau. O i lātou ole, sifi po i le fiafia nā nei. Samoa, o ka ua umalala. Sosoma i ton matonu, sosoma i ton matonu, sosoma i ton matonu, we, o ka ua umalala. Sosoma i ton matonu, sosoma i ton matonu, sosoma i ton matonu, we, o ka ua umalala. Samoa mau ala fawa mumu ile loa malau kikilena le kikite wila ua manongi mai le moso oyolo palelena o lau ulalena o pua Samoa mau ala fawa mumu ile loa malau kikilena le kikite wila ua manongi mai le moso oyolo palelena e teine se e mai iluma se e au tafa iluma ole au mai moa ma e faali e o lau hula 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 ale Samoa o ka ua umalala sosoma i ton matonu sosoma i ton matonu sosoma i ton matonu we o ka ua umalala sosoma i ton matonu sosoma i ton matonu sosoma i ton matonu we o ka ua umalala Upo le kusi Aua
aua e te manao i le ava a le lua te tua oi ya wala o te ata ata le tanya le tama e avane le ula fa fo i le mama ai te le isau pogisa na e faolo uto alua malua vava au susu si matama o esa e ade tusi ila mama futanga a omoi ile market la ukoloka le nala ua etagi wasi se matala anga tele olona lima oe ole nu merafa ai fa tai ile atua ua take ela bona tingana utawa beina epasanga le fawaba a ola ufautuanga vai sesi ele ifaito alua okele la usiku wa ifa asaina I know ainga a ulomba isole ole fever romantica wa ifa abi ibi nembo mo atu o teneti au etemi mita isipea ale ave pasi le ave tushile anga enawa einuina lomba na ona oisia upenina lenawa vilila nata engata lava oelefa avaa olefa fini waleva ile olanga aifa utai ile atua ua Take ela bona tingado utawa beina Basanga le fawaba a ola ufautuanga I say si ele ifaito alua Oh oh honey Dea elefo imai Wana malaya eti luofeto ai Malolo watinipo Lo nauna wilefa aono Ole master Tutusa malefie bolo Aifa utai Ile atua ua Teku ela mona utawa beina Basanga le fawaba a ola ufautuanga Ba I say si ele ifaito alua Ba I say si ele inono aina Ba I fianga mai le uso ya tapu au mua soli le nei foi vai ngo le tu al si fongo Samoa le radio Samoa su liba i vatolu a mo i Auckland ya malei ataua i le Gagaifo o Faiva o Samoa po fea lava la le atu olo e mafuta mai ai ya ai ua e manava fatalo fatu ma fa malo atu ngaruenga le lei sa fea ngai ma le tatou atu nu il nei aso ioi ya o ngaruenga tatou te tua ya e mawai le tupe e feso soadi ai i mea fai ale ainga tu le falau ma le pata i lunga le laulau fai le mono tanga i Samoa a o le tupe fo i lafo i Samoa i matua ma ainga ma mea fai
to tongi pili. Kai le taulanga i le whai whiau. Ma le tele ma le anoa i o me tau le whaatino ai. Le ala le rā, wha malo si au i a te oi. Ke aunga kā ke alu ke whai ngāru. La la wono fono mai Samoa ma whaalonga mai. Ai longa ai o le ua mua tātou mau le tala. Wa se i le kao whili mo le whainga o le pēmi ka fo le whai e le parade. Pau lea, tātou te talo ina ia manuia le wha moe o le tātou au. Ia ma le suenga simpini, ma le vā, ma kiwi, ai whai o le nā, i Sydney au sa tādia. Na o mana vai la so na fina ua mai ale ma fa talanoanga fo I male. Sunga ia tuisa mau, fata mau lolo, Wellington e Malifa, ma o le uso lea. O le fionga I le alala tama. Le ngato ai tele sa vea sano Malifa. Le pule sili, ma le fatun sili. O le tato newspaper, o le Samoan Observer. Wa te le lava tala ma whai tionga fo ia tangata e whai le Observer. Ai, pe ono tau whaafonga I le aso nafi. Ele I alo lava I se ata o se la au. Ia le sunga, I le li whaatono wa o ia fo o se li tustala ba se li whaasalau. E o mai lava le teimene nei o lo ngalua lava fo I le tuu whaatasia o nisi o tustusinga, o mekasini, o newspaper, ai maise. O le company ma le pisinisi o le Samoan Observer. Alo lato ainga. O lea o le a atoa. Le 5 tausanga le matua. O lea newspaper malana au nanga I a Samoa. Ale whanau noanga le na. Ona oi lato o lo o ngā lulue ai. Lea lava fo I nā tangia. I le sauloanga le fionga le li parimia. Ala fa sa o tau no tau mai. I se mea I le fast. Ma fa sa fu o tau no tau mai. E fesiri mai I a tau. Ini mata upu. Ai se am. E ese tala tau te fa longo iai. Ese tala o te avatua. A ese fo I au tau mea tau te o tusi mai. E ese le fa betalanga o te whai atua. Le tala le ale panemia. Ai, e umana lomi I fo le tau tala ina ua mai o na tusi. E sau, e leo le mea lea na ufa I atuai. E matua I se I sini. Le ulu tala, ma le o ngā manava o le tala. Manatu au tū o le tala. Wa mi milo, ma ua le mawhai o nei loa airi le wha maoni ma le sao. O le anganga moni o le sāwali na saunoa I ai le li parimia. But, au te whawhitai I le fionga le li parimia. O lona whina ngalo ma le tō whāt tala. Sa ia whai ai ia le tūlanga le lapta inga I le autu stala. Ai mai se lava I le newspaper. O se newspaper whaalolungia. The Samoan Observer has a history and being respected as a newspaper, as a media outlet. But the problem is, ele ansau no ia le sunga atu Samoa. E fa le tolu lo le tangata le tulanga ono o iai ia fili malo losi ye male pongi sa le la lango mai tua. Ma tau wha oso ma tu lei tangata nei ina ia whaia se isi vaenga o le mimilo ina o le tala. Ia nau tau wha whangalula I le iai. The misinterpretation and translation that changes the context and the meaning and the whole essence of the story and the article. It will change the narrative of everybody's thinking. So ye mafu fongo tangata. Tala le vai atu pe ala. E fia whalongo longo tangata I mea moni ma mea sa sao.
Sa vali moni e mo moli atu i le atunu. Leanga, wāfonga. A whai nei se tala, whafonga lei, whabai tangata. E lua i tu o le tala. A lau tala i atu oe. E le sa o le tala le nā. O lea o ngā whaatustala. E se le tala le stangata. E se le tala le stangata. A o le tala o ngā tonu, o le tala sao. Tell the truth. Reveal the truth. Yes, of course, there are only two sides of the coin, but the story has three sides. Langa le tupe ia na o le lua nei tu. But psychologically, in terms and reference to the story, there are two stories. It's your story and my story. The middle story has to be the true story. Nena? E le fia la tangata e wharongorongo le tala le malisi tala le, e fia wharongo tangata e le tala moni ma le whaamaoni ma le mea sa o le moli atu. E sa o le tala foli na. Stu se sauru tala i o mai a te au e lu watu roi i ua pi o lai titi. Ko e aluanku e maliskan ka alu momoli mea ua amakanga pi o ke li a ale. Ngā upā ia ngā male sāwali. Ai whaftai lau sunga whata. Tali malama, tali whaamaoni foi ai maise. Ele i alo i se ata o se lau. E iai tangata whaingalwenga, there are people that work there that they should do the right thing and tell the truth. You owe it to the public. O le newspaper e fia whaitau mai tangata. E fia malama i tangata. Ma o le nganga fo le nā, o le li whatonu a ngase nei. E fionga le la tama. Ia sa vea sano malifa po le sunga fo i a whata. Po le fionga fo i le ngato ai tele. Sa vea sano malifa. Ia, watul wha malo ia i la tolo ngā lue me se lava. Le pule, le fionga ia muli anga. Jean. Ia, ma le au whai ngā luenga. O lae whai ngā luenga wha maoni, ma whaia le ngā luenga. Ile ma ele ngā. Ele whai tū au. E peo na iai tustu singa foi. A le fionga. Ile le pule lo ngā se malo lo mai. Malo lo mai ilana ngā luenga. Sa lawi lo ai. No, wafea tule i le mauta o Samoa i le aso nafi. A o tāpua i fo i le fionga i le konsula. Ai mai se fo i feololo lava le mamalu o Samoa sa iai, whapea fo i le tama le taua ana. Le fionga ia anai afo nai ma le lātou fo i vaenga o lo o tau mawhaia le Paul Kalame lea. O le free emergency visa for 3 months. O sa mata upu le lei. Pe a le lei o na momoli. Lea fo i wala lango mai ai le whainga malo a Samoa. O sao noa i fo i le fionga i le li i pandemia. O a uma mea le lei e te tau na whaia lango ai i le pili lea. O mea na e whai. Mai o le a tū fo i le malo. E whai lana pito la au. E whi soso ani mai ai. I le whinaunga lo whai nei. Lewa mai a isi a tātou whinaunga. Wa uma le tātou whinaunga le sitseni. Lewa maua le tātou sitseni. Lewa o tātou toi whinau atu. I le pensiona a toa atangata ia ua maua le sitseni nai tamam tina matutua. Au le fo i la ua maua mai le tali. Mo le teminei, na o le emergency benefit, le maua e tolu se lau wale se fulu se io o le fa se lau lua se fulu le vai aso. Toe maua mai ma le awanoa, mo tamam tina matutua nei. E olo e siaki fua lato fo mai,
Lātou talavai, ai mai se wanga wa a fo i le taimile nei. E apalai ai i le Polakalame elderly housing. Fale o tangata mātutua, o tau sisila i mo le alu o le bele faufale le i nei kon kalate matulanga wapena. O le Polakalame le kainga ora Housing New Zealand. Al watu whaatasi ai lava mātu whalenga mo fale o tangata mātutua, tama foi ta ilua potu moe, fale ta ele ma le fale ui, ia ma le sitting room, lua, ia na pauale la. Ideally for the elderly couple or the single elderly. Na wa mo le avano. Ai tātou whaatali pe le whinaunga o lo whaatino nei. Ina ia maua atoa le pensiona. Anai o tātou mātua. Le foi la, o sau i malisi whinaunga lea. Mana tua le se sengo whinaunga nei. O le whinaunga le pili e tā ua le Private Members Bill. Lea na tu whaatasia e le whionga le li whaipule ua whailangi le whaulaunga whaafosei. Whaanana Efeso Collins. E tongi tutonu i la ua uma ma le whionga Honourable Te Anau Tuiono. O le whaipulo le green, mai le atu motu o le atu kuki, po la rutonga. O le mea lana e tau le Private Members Bill, le na se i lunga. E ese mai le petition le whaatino atu nea, nai matatou ie, e o e langolango le mataupu lea. O le se senga le Private Members Bill, mo le sila fie le atunu. Le foi o te whaamamla mai nātu so o lava i le tele o le tātou whinaunga, ma le tātou sāvalinga o le tātou sitseni. Ina ua tongi tutonu, se i mai e tuiono. The Private Members Bill becomes a bill, ia po se tula fono o le a talanoina, le ana anga i stepu ese o talanoanga, se yo oi lava ile whaitauina mua o le pili. It was easy because it was picked out of the can, and then obviously there's a sponsor, a member of parliament that sponsor this bill. Au sia kako amiole whai atu i le tolu masina lea. Ele eisi si a sponsor ina. E whaalango i lunga le petition lei, o le tātou whinaunga. E te e atu i amionga New Zealand, ma le whainga malo New Zealand. Ua wholinga mai ai o i tātou o ni polonga, ma o i tātou o ni tangata. Ua whailonga lanu i ai, pa ua whailonga tangata ai fōi. Ia le whainga o whaiunga le malo New Zealand. E talia ina tangata, ma tunu ue to onas fulu e o mai. E au no mas application e whaia i o lātou o tunu, nāu tau nuu mai i nei, o komeki le stamp i ei i lunga. O le visa e tolu masina e ta whau mai vai lau whau malu i New Zealand. Le ala le whainga lai whai e New Zealand tangata nā. O lau whina ua tuai nei. I le pili la, ma le petitioner, e te tau na whapena fōi le whainga i tātou. The same treatment that New Zealand government and the New Zealand immigration is giving them is the same treatment that we want. E te lea la le ngau Samoa le lawe o le mata upule nei. Leanga na o Samoa i whaila na whea ngainga. The Treaty of Friendship, male malo New Zealand a le tātou te le o asiasi at. O le si lawe o le mata upulea. Lea la wale au mai a Samoa Justice, but leo au mai Pacific Justice, wa tau au whai. Mata ai whaafala ato ai le Pasifika le mea lea. What I have failed to see, what is the effort that Tonga, Fiji, and other Pacific nations, Vanuatu, and also Tuvalu, and the Solomon Islands, what are they doing
to contribute to the effort. And it seems like Samoa is fighting the battle for the whole of the Pacific. Mela na lea you know whaiatu. Sa tatau na matua I pātutui, so se teimi e talo ini whongo e winga le mata upulu nei, leango leo o tau au fia whatasi ma le Pasifika atoa e tatau na pātutui. So se no whanga. Ale na otu nei, na o Samoa a ia o mai, e lango le melea. Tapuni nei le pili, ile as whareile asau nei. Lea lai whalango mai ia, isi atu moto le Pasifika ia I tātou, e tauina le tau le mo le Pasifika atoa. Ai lo talitonu nga ana tau a Samoa na o ia lava, whaingo fia lan mata upu. Leanga o ia, e whai le whenga inga ma New Zealand. O isi umatu motu umanei, lea se mea. Ai o talitonu le whinangalo taua ana, o lo manatu fo lea I le lautele, a o leo te vai atu, ele o mai uma. E te tau o na o otu le as whareile, ua lata I se miliona ni saini, at least 500,000. Awa leo o tosi sila ne ya Samoa. Or even more than that, even 1 million signatures. Awal feitau ngā whailewe nei yalo ia. O le awhiwa se lau fitu se fulu mo le tas. E nā o le whā se fulu walu wafe. Whā se fulu walu wafe Samoa, sa I tono New Zealand, a toa. I le awhi fitu se lau, awhi iwa se lau fitu tas. Awhi iwa se lau fitu tas se yo o mai I le asole nei. Lua awhi lua se fulu ma lima. Ua whā se lau. Ua whā se lau valu se fulu ma le valu afe. Toi titi lava o le afa miliona Samoa. O lo o ua iai to tonu o New Zealand le teimi le nei. 488 grand. 488,000 Samoans. Almost 500,000. E whaalua ina tangata lai Samoa whatu a moa Samoa I tono New Zealand. Ana whaatu foi la se pati foi lea Samoa la tau I nei New Zealand. Ai palota uma iei le fase lau montupu wafe ia wa o sisi iaia. O sisi se furu wafe o tamaiti. A tino foi la I le whaatu peina la o se mea ai mali lie uma I ai le afabiliona lea. Te le se senga o mea tau na whai. Ma mea e mawhai o le whatau nu. A whai o le tele fo I leo tangata. O lo no winga. Ana o na whatu se pati o le tunu ule nei I nei. E siri atu se fulu fai pule Samoa I to tono le mautale il Beehive I Wellington. Pole over to fo. Ea. Lo o tau ma fai pea. Wha manino ma wha malmalama ia lea tunu ui nei mata upu. O nei fōlinga mai. O Samoa, o le moa wha moa. E mua lava Samoa e tatai le ala I le telo mata upu lea tunu ule nei. O na whatu a tā mo e mai lea. O le toa tele. A ua le whai ai le mata upu patino I le loto I fale o loto ma nganga ma whatu o Samoa. Leanga o Samoa. Na o mai le tali mai Peletania. I le mata upu o fale. We are not New Zealand subjects. We are British subjects. E no tātou un tangata nu o New Zealand o tātou o tangata nu o Peletania. I once
E vea tātou o tangata nu o Peletania. O tātou foi o tangata nu o New Zealand o en soifua. I le vai tau le na o lafe iwa se lau luas ful ma le fasa yo o mai le asu momo o Januari. Afe iwa se lau fasa ful ma le iwa. Ani no ia. Lama tele o lewa na o tō vava ai ma whaalongolongo mai. Tula i e tali malo. Ya New Zealand. Afio mai. La lango mai le fionga i le konsula. Malona au va. A fio mai David Seymour. O mai uma fai pule o le act. A fio mai vawasa manea. A fio mai le New Zealand First. Le tātou vaenga whai. Carmel Sepuloni ma le mamalu o le vaenga whai o le Labour. Yo, Christopher Hopkins. O mai uma. Ia na wa uma le na vaenga. Ai, tātou on sa. Tātou o e la lango le mea lea ua whai le teime le nei. Awa e ai la au lape te tau la whai. Ua fwoi o le vesiri e whai, tūlai mai. E le aise Samoa e whelwa i ai Samoa. Punga le pasi, alu le balai valele, puna e lunga le valele saulo. Whaali lan ticket saulo. Le la o lewa no sosola o mamai, ia le au soli tu la folo la i Samoa. Wheo iai le exit permit. Wheo iai la police record e lo ai, la le wasola. E le ma whai o na whai se mea whapena, e te tau ona iai ai inga. E le whapena o le whatuino le pasi, o le ilo pasi se peo le whatuino le valele la, o solo le valele ala. The opening of the floodgates, but there has to be rules, laws, protocols, and conventions, and also we need to protect the interest of New Zealand as well. Well, Winston Peters come on now. What do you want? Now we've given you, after the review of the New Zealand immigration, 2 years, 24 months for your multiple visa to be stamped on your passport. And now you're asking for 3 months emergency visa. Make up your minds. What do you want? You can't have both. And then the question is, what benefit does New Zealand get from this kind of arrangement? Ona sili la Winston Peters ia tau, na tō whaafonga le ei, I leisi mātala noanga whai maltoina. Pēno whai atu. E matua mā whana lei le mawhatanga maltoina. Mātou nei na teita ia le campaigner Asenati Lole Taylor, ina ua afe mai Winston Peters I le mātou whalapu pitonga, Pacific Leaders Forum, ma le sunga ia tele ai Edwin Puni, e tō wha ia tuilangi e Sarah, Saipele e Sarah, o nei le ataua, Lapa Matamua, Awelua, Mulitalo, New Zealand, tō tele, Nā mena whai. Nei ubi ana ta alo le whatino ina o le campaign le nā. Ai manu malo mai le Samoa mua. Ma le Pasifika mua. Na ulu fale o se tamai tai whai pule. O le pati whau whai a wau masa manea Sir Winston Peters. Ia wanti la ia. Ia. Ia, manuia le loto nane. Kou vai ko le saukai. Ora ngo wingo kou loa. Oa makua fufula ola.
Ia kanga kosikolu voi le laia mo le faltupe. Wa o malo le kolus fulu 5 miliona le loto. Beki o sao kala le ida. Ia le na, no mai le tua, ma lu tu sa tato mluia. Anga le fo I lautou maftanga ma le sunga ya sau se si ufadua le po nei. Ia, ai mai se fo o le whaafunga tāpua I mai le tātou atunu. Mai se malolonga file mu toa fi malie. Ia, ma ave ese ti ngā o ngase, whalaifu ma pulsi o tō whanga, ele ngate lau fionga le li panamia, ma le whalitua, ia, mai se fo I Samoa antoa po wheo, ta oto ai, ona o le ti ngā, le whale mai, o maoto malawa, ia, o le mea le na. Anga le atu le tua, ina ia, wha malolo, e au tō ngase, la tātou o e tāle pese le ataua. Tātou te wha mā vai ai. Ia manuia tele ia le taunu uantu le whale ina ua mai. Anga luenga le nei aso o meo osi ngā taulanga ia ma tali ngā sua o le nei a fiafi. Ia ai o le vai, ia. Manuia le nei a fiafi I whelua I le aso a tai au le whatawhiti o tiute ma Faiva o Samoa le nei vai aso. Le pungisa